Labvakar visiem! Добрый вечер всем. Kā tur bija? Kas tur jāsaka tālāk? Что надо дальше сказать? Laipni lūgti! Добро пожаловать. Laipni lūgti tur, kur jūs esat! Добро пожаловать туда, где вы есть, куда вы пришли. Ceturtdienas dievkalpojums. Labi, ceturtdienas Служение kalpošanas. четвергам. Un slavu Dievam. И слава Богу. Es ticu tam, ka Я верю в то, būs labs vakars. что будет хороший вечер. Viņš ir vakars. Diena bija brīnišķīga. День был прекрасным, Vakars arī skaists ir. и вечер тоже красивый. Un, ja Dievs ir radījis dienu, И es если domāju, Бог viņš arī сотворил vakar день, ir paķēris līdzi arī, то и Он lai захватил arī tas вечер. būtu brīnišķīgs, vai ne? Чтобы было что-то хорошее. Nebūs tā, ka tu dienu padzīvo Не un будет vakars так, что pienāk un Dievs ты saka, день wow! прожил, и вечером Бог говорит, о, воу, Vakars neskaitās iekšā. вечер уже не считается. Mums darbā bija, mēs strādājām, на ziniet, работе так ir было. opcija, tā mēs smējamies Есть ar такая kolēģi. опция, мы смеялись. Ir opcija tāda viss iekļaut. Есть такая опция, все включено. Zini, ir, tu aizbrauc uz Знаешь, как ты едешь куда-то, uz viesnīcu kaut kādu в skaistu, un tur какую-то viss ir гостиницу iekļauts. красивую, и там все включено. Un tu esi priecīgs, tu И esi ты laimīgs. радостный, счастливый. Un darbā arī citreiz И izrādās, на ka tā pats ir. работе, оказывается, тоже такое Nu, saka, бывает. varbūt, ka vajadzētu И ты papildus думаешь, samaksāt par šo. может Viņš быть, saka, nē, nē, надо tas viss ir доплатить за iekļauts эту jau. работу. Он Es saku, говорит, нет, нет, все es saku, включено. viss iekļauts jau ir, jā? А я говорю, уже все Visi tie darbi ir iekļauti šajā Все mazajā те pozīcijā. работы включены вот в viss ir эту kārtībā, маленькую позицию. neuztraucies. Да, jā, все в порядке, ok. не Tad волнуйся. mēs smējamies, ka viss И тогда мы iekļauts, tikai смеялись, otra что galva, все otrādāk viss. включено. Nevis Только tev kā bonus, всё bet наоборот, что это не kā бонус viņa для bonus тебя, no tevis. А это их бонус от тебя. Jā, nu labi, slavu Dievam Nu, par, всё равно, par слава visiem. Богу. Mēs svētam mūsu darba Мы devējus. благословляем своих работодателей, Amen. Svētam cilvēkus, ar kuriem mēs esam благословляем kopā. людей, с которыми мы Un вместе. lai Dievs dod viņiem И gudrību пусть Бог даст нам мудрость un iespējas, и возможности, kā svētīt tevi. как благословить себя. Amen. Un tāpat arī mēs varam И būt par также мы можем svētību. быть благословением Visapkārt, kur tik vien mēs вокруг, esam. где бы Amen. мы ни были. Halleluja. Paldies Tev, debes Tēvs, par šo Спасибо Тебе, vakaru. Отец Небесный, за этот вечер. Mēs pateicamies Мы Tev, благодарим mēs Тебя, slavējam Tevi, славим mēs Тебя, pienesam Tev slavu un приносим godu. Тебе честь и славу. Lai slavēts ir Tavs vārds. Пусть будет прославляемо Твое Halleluja, Tu имя. esi cienīgs saņemt Ты slavu un достоин godu. принять всю честь и Jēzu, славу. paldies Tev, Иисус, ka спасибо vienmēr Тебе, Tu esi cienīgs, что ka всегда vienmēr Tu, Ты kungs, esi достоин. tas, kurš esi Всегда dāvinājis Ты mums тот, кто visu. дарует нам Un mēs всё. pateicamies Tev, И мы kungs, ka Tu благодарим esi Тебя, dāvinājis šīs lietas что caur Ты savu даровал svēto нам все это vārdu, через Свое caur святое savu Слово, mīlestību, через Свою caur любовь, savu nopelnu, caur через свою savām asinīm. заслугу, через свою Jēzu, кровь. paldies Tev. Иисус, Mēs спасибо Tevi Тебе. godinām, Мы mēs прославляем slavējam Tevi. Тебя. Paldies Tev, kungu, Спасибо kungs. Тебе, Господь Halleluja. господствующий. Mēs slavējam Tev par šo Мы vakaru, Tēvs, славим un es Тебя за lūdzu этот Tev, вечер. lai Tavs vārds И var просим, skanēt чтобы šeit, šajā Твое vietā, Слово lai Tavs было на vārds этом var plūst месте, šajā vietā, чтобы оно lai могло Tavs vārds течь на stiprina этом mūs, месте, lai Tavs vārds ceļ mūsu укреплять ticībā, нас, lai поднимать Tavs нас vārds в вере, maina mūsu dzīves, менять lai наши Tavs vārds жизни, dziedina mūs, чтобы Слово lai Tavs Твое vārds исцеляло atbrīvo нас, mūs. Paldies освобождало. Tev, kungs, Спасибо par Tavu uzvaru, Тебе, par Господь, за Твою Golgātu, par победу, asinīm. за Голгофу Jēzus, и за slava кровь. Tev un gods. Иисус, слава Halleluja, Тебе и Tu esi честь. cienīgs Ты saņemt slavu un достоин godu. принять всю Tu esi честь. kungu kungs. Ты, Tu Господь esi ķēniņu господствующих, ķēniņš. Царь Tu царей. esi valdnieks. Ты Tu esi правитель. pāri visiem. Tavs Ты vārds, над kungs, всеми, ir и Твое augstāks par имя jebkuru выше vārdu. всякого Mēs Tevi godinām, любого mēs имени. slavējam Tevi, Мы un mēs славим Тебя, pateicamies Tev, kungs, прославляем par и Tavu благодарим svētību šajā vakarā, за par Твои katru благословения cilvēku, в этом par вечере katru, и за par каждого katru. человека, за Mēs svētam каждого человека. viens otru, Мы mēs svētam благословляем šo друг vakaru. друга и Halleluja. благословляем этот вечер. Mēs pateicamies Tēvs par И Tavu благодарим svētā gara prieka eļļu šeit šajā vietā. за эли Mēs радости pateicamies, Духа kungs, ka Святого Tu esi tas, сегодня. kurš iepriecina mūs, Благодарим, что stiprina Ты mūs, сегодня spēcina mūs. утешаешь, Jēzus vārdā. укрепляешь во имя Иисуса Христа. Halleluja. Аминь. Amen. 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 Halleluja. Kad jums parasti iesākās vakars? Когда у вас обычно начинается вечер? Pēc darba uzreiz И iesākās ты думаешь, vakars, vai ne? сразу после работы вечер. Uzēd. Ты Un поел и lēniņam laižas jau. тихонечко опускаешься, пока не начинаешь спать. Все, спокойной Ir ночи. fēni ir atpūsties pēc darba. Это прекрасно Ne? Jā? отдохнуть после Ne? работы. Jā, labi.
Es piekrītu. Я согласен. Halleluja! Es tikko tā domāju, bet šī arī ir И я так atpūta kaut думал, kādā veidā. ну Paldies, и debes это Tēvs, ka arī отпуск šis своего vakars образа. var И būt я благодарю Отец Небесный, что этот kā вечер может atpūta, быть как отдых для нас, nevis kā, nu, kā kaut kāds nu, vizīti pie а не какой-то визит inspektora. к инспектору. Pieņemsim, ja, kaut Например. kādu. Vai, nu, varbūt kādam patīk, es nezinu. Может bet, быть, nu, кому-то такое нравится. bet lai tas ir, Но пусть lai это tas ir будет brīvi, amen. свободно. Es šodien lūdzu, es domāju, Я сегодня debes молился и Tēvs, es думал, lūdzu Tev Отец Jēzus Kristus Небесный, vārdā. я молюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Svētī mūs, svētī, Благослови kalpošanu arī нас, svētī. Jā, благослови tātad это служение. es esmu baigi krūtā, es esmu lūdzu par Я šo такой kalpošanu. крутой, я Bet молюсь за es все nezinu, это. kāpēc kaut kādā brīdī es atcerējos Но par почему-то в reliģiju. какой-то момент я вспомнил о религии. Un es domāju, māci mums svētais И я gars, подумал, māci mums учи kungs, нас, Дух Святой, учи lai нас, mēs Господь, neiet reliģijā. чтобы мы не вошли Jo, в jo, jo религию. neviens jau nav pasargāts tādā veidā, ka Потому tu vari что никто dzīvot не savu dzīvi un kaut kur застрахован. atapties, vai ne? Ты живешь свою Un жизнь, domā, можешь в один kā mēs момент šeit nokļuvām, vai очнуться ne? и подумать, Kā как mēs я šeit тут nokļuvām? оказался. Un es domāju, Dievs Я pasargā mūs подумал, no reliģijas. Jā, Бог защити нас от религии, lai mūsu acis ir atvērtas, lai чтобы mēs наши varētu глаза redzēt были mūsu ikdienas открыты, dzīvē, lai mēs būtu чтобы мы brīvi no могли reliģijas, видеть и были brīvi свободны от религии. no kaut kādiem nosacītiem rituāliem, От vai vēl kaut каких-то kāds, ритуалов. vai arī no reliģiozā apmāna. Или jo, от религиозного обмана. Ziniet, Sātanam neko citu Знаете, nevajag. дьяволу ничего другого не надо. Viņam vajag vienīgais Ему нужно только nodarbināt tevi задействовать тебя un pateikt, ka tas ir vērts, ko и tu сказать, dari. что вот это ценное, то, что Tas ты ir krūta, ko делаешь. tu dari. Ja? Это круто, что Dari ты vēl делаешь. vairāk, vēl Делай vairāk еще dari, vēl больше, vairāk dari еще tās больше lietas. делай эти Bet вещи. Dievvvārds aicina mūs Но Слово Божие приглашает нас dzīvot ticībā. жить по вере. Un Bībele saka, ka И Библия taisnais говорит, no ticības что dzīvos. праведный верою жив Un будет. ticība tas nav nekas И вера kā это Dievvvārds, un tu pasaki То, Dievvvārdam, что Слово Божие. И es ты uzticos говоришь, tev. Man nav я nekas cits. доверяю тебе, у меня больше нет Man ничего nav другого. nekādas citi argumenti У меня manām нет darbībām. других аргументов для своих действий. Nav. Нету. Tavs vārds, kungs. Твое Слово, Vai ne? Господь. Tavs vārds. Твое Слово. Tavs vārds. Твое Слово. Un es paļaujos uz И tavu я vārdu. Un es уповаю на tāpēc Твое daru. Слово, Tā kā и Pēters, поэтому я делаю, viņš teica, как Петр. tu forši runā, vecīt. Ты хорошо говоришь, Bet mēs visu nakti esam но мы zvejojuši всю ночь рыбачили un neko nenoķērām. и ничего не поймали. Bet tavu vārdu kaut kādā veidā aizķēra mani. Но Твои слова каким-то образом коснулись меня. Viņš teica, un uz И он tavu сказал, vārdu. и по Твоему Nevis uz Слову, savas pieredzes. не на своем Bet опыте, es gribu izmēģināt tavu Но vārdu. я хочу- Uz tavu vārdu попробовать по Твоему Слову. es gribu izmest šos tīklus. Я выброшу эти сети, Es брошу darīšu их. tās lietas. Буду Nebija nekas делать cits. это. Не Nebija было nekas, ничего jo другого. pieredze, viss tā pieredze, Потому viss, что kas весь viņiem bija. опыт, все, что Nu, у viņi него bija было, profesionāli zvejnieki, vai ne? они были Es профессиональными domāju, ka ja рыбаками. noliek Jēzu un Если kā zvejnieks, поставить profesionālis Иисуса un и blakus, tad профессионала Jēzus рыбака bija nu, рядом, vairāk tā kā, cik es saprotu, namdars, viņš ar tādām lietām то nodarbojās. Иисус Varbūt больше varēja был viņš veikt, nu, плотником и мог этими вещами заниматься. bet nu, viņš nebija zvejnieks, viņš Но он не nebija был рыбаком. jūrnieks, vai ne? Es šodien nevaru aiziet был pie моряком. zvejniekiem pateikt, vai, Я тоже могу пойти vai es к neko nezinu par рыбакам. granulām, pieņemsim, elektronikā gačam, Или es я, aizietu, например, ничего не знаю о гранулах, ничего не знаю об электронике. Viņš varētu pateikt, šitie tur, pietur Гадос может lūdzu, to es varētu сказать, pieturēt, поддержи, pieņemsim, jā, помоги мне, vai это я papūt. могу сделать, или подуй Lai немножко. sacietiet tur kaut kas, jā, чтобы vai, там vai, что-то застыло. vai nospied šo enter Или tagad, enter nospied, Теперь jā. нажми эту Jā, кнопочку enter, okay, Enter. jā, О, enter. да, Enter, Un es nospiedu хорошо. enter, un es domāju, es esmu krūts programmists, jā, И esmu я ārā, нажимаю es эту esmu кнопочку Enter и думаю, что я классный программист. un tieši tāpat arī otrādi, Но и наоборот. vai ne? Jo mēs savā ziņā esam speciālisti visās tajās, nu, Мы kaut kādās sfērās, kaut kur mēs В esam, vai какой-то ne? своей сфере мы все специалисты. Bet, redzi, tur nebija nekas no fiziskā, Но там ничего не было от физического. jo viņa pieredze, Потому что их опыт, šo cilvēku pieredze, опыт этих людей runāja pilnīgi pretī. говорил напротив что-то. Runāja pretī tam, ka tagad Против ir jābrauc того, un jāmet что tīklu сейчас iekšā. надо идти и Mana бросать pieredze, mans сети. prāts, manas Мой domas, опыт, mana мои мысли, dvēsele, моя viss душа, tas kliedz все pretī это tam. кричит против. Viss pilnīgi, viņš runā Всё pretī tam, jūs говорит saprotiet? против. Nē, viņš saka, Нет, они nē, говорят, nē, Нет. attopies, Pēķa, Очнись. Pēķa, nē. Петр,
Nevajag. Нет, не надо. Nebūs nekas. Ничего не будет. Ienaidnieks kliedz, visi bļauj, Враг кричит, nebūs, все кричат, nebūs. не будет. Vīri, ar ko viņš zvejo, viņi teica, Pēter, вот это И tiešām. мужчины, которые рыбачили вместе с ним, говорили: Петр, ну на самом деле, Nu, Pēter, nu, tu tā kā серьезно? mazs bērns, nu, Ну как маленький beidz, ребенок. nu, nebūs, Остановись, ну не будет Ну, там nebūs. ничего. Un viņš teica, uz tavu vārdu. Но он сказал: по твоему слову. Uz tavu vārdu. По Nebija nekas твоему cits. слову. И не было Saprotiet, ничего nebija nekas другого. cits. Не Varbūt было pat liecināja ничего visu pretī другого. tam. Может быть, все говорило против. Un nebija nekas, И больше ничего. tikai viņa vārds. Только его слово. Viņš teica, uz tavu vārdu. И вот по твоему слову Es gribu aiziet un izmest я šos хочу tīklus. пойти и бросить этой сети. Un bams, rezultāts tāds, ko neviens nebija Результат gaidījis. такой, какого никто не ожидал. Rezultāts bija Rezultat был pārsteidzošs. Viņi nekad Удивительный. nebija savā mūžā kaut ko tam Они līdzīgu никогда в своей noķēruši. жизни не ловили так много. Vai ne? Lūk, ko Dievvvārds spēj И izdarīt вот что mūsu Слово dzīvēs. Божие может Аминь. сделать в нашей жизни. Fantastiski. Dievvvārds ir Фантастично. brīnišķīgs. Чудесное Слово Божие. Es šodien domāju vispār Я runāt сегодня вообще думаю par говорить Rosolu. Nu, ne tā kā о par рассоле. Rosolu. Не Bet то, man bija что о daudz tādas рассоле, tēmiņas но iekšā было ielikt. много Es domāju, разных тем Dievs, сложено. es Я lūdzu подумал, no tevis, es lūdzu pravietiska kalpošanu, es Бог, я lūdzu прошу тебя пророческого ziniet, служения. Citreiz ir tev И vesela ты tēma, знаешь, par ko runāt. иногда ты можешь говорить Citreiz ir tā, ka целую tādas, тему, tā а kā иногда tev liekas, viņas kopā nesienās тебе mazas кажется, tādas что domiņas, это kas tev ir vairākas маленькие tādas, мысли, kas ir, которые вроде не un tu viņas var связаны pateikt, es вместе, domāju, но bet ты varbūt можешь их cilvēkiem tās ir высказать. svarīgas lietas, varbūt tas И ir ты pravietisks думаешь, vārds может cilvēkiem, быть, tu vienkārši людям pasaki mazu это важно, domiņu, это как maz пророческое domiņu, tas man jau diez vai, служение. Ты bet высказываешь varbūt, ka sanāk arī citreiz, небольшую ja? мысль, Un es domāju, tādā veidā я to думаю, это pasniegt. таким Bet tad образом. jau pēc tam, но ziniet, потом, знаете, tad, kad tu sāc lūgt un когда ты gatavoties domāt, un начинаешь es pat молиться, šodien готовишься, es ieeju, и es сегодня pēc darba я iegāju, после no, работы dušā зашел iegāju. в душ, Man tur vienkārši ņemās tās domas, iet И tā у kā меня viesulis все vienkārši iet эти pa to, мысли pa, просто nu tādā как veidā, labā вихрь ziņā, ne проходили, tā в kā хорошем es esmu смысле. sajukumā, Не то, что bet я man ir šitā tēma, es потерялся, varētu arī tik dot virsū но я paši. думаю, вот эту Man тему ritīgi надо iekšā viss burbuļo, es высказать. domāju, У меня просто бурлит все vienkārši. внутри, я думаю, аллилуйя. Halleluja, vienkārši. Fantastiski, un Dievs ir brīnišķīgs. Domāju, И Бог paldies, Tev, Svētais чудесный. Gars, Я ka tu говорю, runā. Дух Es Святой, saprotu tavu спасибо, что tendenci, ты Svētais говоришь. Gars, Я ko tu vēl esi. понимаю твою Svētais Gars grib тенденцию, celt tev. что Дух Viņš grib Святой stiprināt, хочет viņš grib поднять тебя, aizdedzināt укрепить, tevi, viņš grib, зажечь тебя. lai tu degtu, хочет, чтобы ты viņš grib горел. iedrošināt Он tevi, хочет stiprināt tevi, lai tu укрепить nenošļūts, vai ne? чтобы ты Tad не mēs pagājušajā опустился. runājām par to Dāvidu, ja, kurš Мы в teica, прошлый раз neviens говорили о cilvēks sirds, lai Давиде, nenošļūk. чтобы Neviena. никто не Es сомневался. sasitīs to Я пойду и побью Голиафа. Goliātiņu, sasitīs. Un tā arī Я bija. пойду и побью его. Iedomājieties, И šo так koku было. aizgāja. Ar koku! Понимаешь, он пошел с палкой против Goliāts ar него. koku. Против Голиафа с Tāpēc Goliāts палкой. tā apvainojās. Viņš teica, kas Поэтому es tev Голиаф suns kaut kāds обиделся. ir? Я Te что, тебе nopietni, собака? esi kareivs, visu laiku. Я Rit- серьезный esi воин. elitārais kareivs. Я Nu, элитный воин. vot šitāds te. Вот такой. Visi filistīmiešu spēcnās Все locās manā priekšā. филистимляне, весь спецназ Goļčik, Goļčik, преклоняется передо мной. Vot Goļčiks atnāks, jums Вот visiem придет būs Голиаф, beigas, tā и jūs всем redzēsiet. будет конец. Вы Tā jūs увидите. redzēsiet И visi. тогда вы все O, увидите. Goliāts, Голиаф. Viņi iet bļāvi, viņi domā, они идут и кричат, beidzot да, būs mums наконец-то uzvārds. Spēcnaziets будет победа. rītīgākais. Ar Такой zobenu спецназ, rītīgi. с Vēl viņš мечом. izrādās, viņam ir nesējs, kas nes viņam visu У kaut него ko. еще был меченосец, Jā, viņš оруженосец. vairog nes. И он нес его щит. Es nezinu, cik viņš liels bija, bet Не знаю, tāds насколько он был большим, nebija jau tāds maziņš. No но не был маленький. Bet viņam bija, viņš tur izrādījās, pasies, kas No, man pa un vairogu, pasies, kas pa zobenu, šķēps, tur bija Хвастался, aprakstīts, kāds посмотри, viņam bija tur какое у меня tāds, копье, ar какой ko у меня cilvēki var iet uz меч, svarzālu, kačāties, man liekas, tāds щит. šķēps И у viņam него bija. был Bet viņam, redz, viņš tur такое копье тяжелое, mētā tādas lietas, которым ja? качаться можно, но он его кидал. Un jā, un Да. viņš ritīgi apvainojas, ka kas Он ir? обиделся. Es Что suns esmu такое? tev Я kaut что, kāds. собака? Tu iznāc Что ты man вышел pretī против меня ar koku. с Un палкой. Dāvids apbruņojies ar koku. И да, Liekas, Давид atkal liekas, tu пошел kā? с палкой, кажется, ну как? Un Dāvids teica, А es jau Давид neeju ar сказал, koku. я не иду против тебя с палкой. Viņš teica, tu nāc pret mani ar savu spēku, ar stiprumu, bet Ты es идешь stāvu против un меня izēju своей pret tevi силой, но я Dieva выхожу vārdā. ради имени Господа. Dieva vārdā es stājos tev pretī.
я противостою тебе Dāvidam с bija именем atkal, Господа. nebija nekas fizisks tāds, ko viņš varētu И у palielīties. Давида не было Bet Dieva ничего vārds viņam bija. физического, чем похвалиться. Un mums arī ir Dieva vārds. Но у нас есть Слово Божие, как и у него. Es īsi pirms braukšanas šurp es lasīju Перед тем, как Jāņa evaņģēlijas поехать 17. сюда, nodaļu. я читал Евангелие от Иоанна, 17 главу. Un palasīsim šo te vienkārši, И izlasīsim почитаем vairākas немного. rakstvietas. Šeit ir fantastisks Несколько lietas. местописаний. Šī ir Jēzus Тут lūgšana, прекрасные, ko viņš lūdz, kad viņš tiek вещи, когда paņemts no Иисус šīs pasaules, молился bet о mācekļi том, paliek что Он šeit. будет взят Un от этого Jēzus мира, а lūdz ученики par viņiem. останутся. Un šeit, ziniet, šī nav Иисус lūgšana tikai молился о них. mācekļiem, šī ir lūgšana arī И priekš эта mums. молитва не только для учеников, но и для Un нас. tu vari redzēt to, И ты ko можешь увидеть Jēzus то, atstāja mums šeit, что kāda ir viņa Иисус оставил vēlēšanās, нам, ko viņš какое saka было par Его mums. желание, и 11. что Он pantiņā šeit говорит ir о rakstīts. нас. И тут в 11 стихе сказано, Jēzus saka, es vairs neesmu pasaulē, kaut gan viņš atradās, viņš tajā laikā vēl atradās fiziski Я уже šeit. больше Tad viņš не в saka, es mире, vairs хотя он neesmu, и es jau esmu aizrauts, находился viss еще jau, пока viss ir что noticis здесь. jau. Amen. Но всё Tieši tāpat уже mēs произошло. arī varam tā paši par sevi teikt. Мы Vai ne, так и brāļi о un себе māsas? Mēs можем arī говорить, neesam šajā pasaulē. что Bībele мы saka, не в этом mēs esam мире. sēdināti pie Tēva labās rokas О нас debesīs, написано, Jēzu что мы Kristu. сидим одесную Бога на Kāds var небесах. rādīt uz tevi На šādi, bet tu небесах. pasaki, es ticu tam. Кто-то To скажет, Bībele saka. что ты с ума Amen. сошедший, но так Ķermenī Библия mēs esam говорит. šeit. В Dvēselē теле mēs мы esam šeit, здесь, bet garā tu esi душой sēdināts мы pie Tēva labās здесь, rokas debesīs. но в духе ты сидишь Katru одесную rītu tu Бога на piecelies, небесах. iedomājies. Каждое утро ты просыпаешься и Halleluja! представляешь, Es esmu pie Tēva аллилуйя, labās rokas я debesīs. одесную Бога Es esmu на Jēzu небесах. Я в Иисусе Христе. Aleluja! Halleluja. Iepriecini sev ar to. И утешай себя этим. Viņš saka, es vairs neesmu pasaulē, bet Ja- viņi ir pasaulē. Я Par уже mācekļiem больше runā. не в мире, но они в мире, Un ученики. es eju pie tevis, Svētais Tēvs. А я иду к тебе, Святой Отец. Nāc droši, Nu, nē, taču kādu domu vai lūgumu tu nāc. es nenāku pie tevis. Я не иду к тебе. Oh, my God! Kāpēc viņš, nu labi. Ar kādu domu tu nāc? С какой мыслью ты пришел? Jā. Mirnieki, bēķi, samē, namierīņie, ja? Tātad, Итак, viņš saka, Он говорит, un es eju pie tevis, un viņš Я saka šeit, иду к тебе. Jā, viņi ir pasaulē, un es eju pie tevis, Jēzus saka. Un viņš Иисус saka, говорит, Svētais я иду к Tēvs, тебе. Святой Отец, uzturi tos savā vārdā, ko tu man сохрани esi их во devis, имя Твое, lai имя, viņi которое ir Ты viens, дал мне, itin kā mēs. чтобы Amen. они были одно, как и мы с Тобой одно. Un fantastiski. И Redziet, прекрасно, ir lietas, kas посмотрите, vieno mūs, есть вещи, которые нас объединяют. tas ir viņa vārds, Это Его Слово. amen, un ir lietas, kas И uztur есть mūs, вещи, которые сохраняют нас. un tas ir viņa vārds. И это Его Слово. Amen. Его Halleluja. имя. Tev liekas, tas ir tas pats, kas tas Bībelē sacīts ir, Это kad то, что cilvēks nedzīvo в no Библии mājas vien, bet сказано, no katra vārda, kas iziet что no Dieva mutes. Iedomājieties, halleluja, Мы не katrs живем vārds, kas хлебом iziet, одним, но katrs vārds, всяким kas словом, kādreiz ir izgājis no исходящим Dieva из Его mutes. уст. И Tu vari каждое paņemt слово, un izlasīt которое viņu, исходит un из viņš Его uztur уст, ты tev. можешь Tā ir pārdabis читать dzīvība, его, kas и ieplūst оно tevī. Tā ir сохраняет pārdabis тебя. dzīvība, Это kas жизнь, piepilda которая tavu dvēseli, kas piepilda наполняет tavu твою ķermeni. душу, Halleluja! наполняет Es твое domāju, mēs тело. esam fantastiskākā. И я думаю, что мы Fantastiskā privilēģijā Что у mēs нас esam есть nolikti. Mēs esam фантастическая nolikti привилегия. privileģētā stāvoklī, Мы в ka tu привилегированном katru состоянии, dienu что ты vari каждый день šajā pazudušajā можешь pasaulē в этом потерянном ieliet мире Dieva dzīvību. Iedomājieties, наполняться Божьей жизнью. ne, tu vari ieliet А Dieva ты dzīvību можешь šajā pasaulē. вливать Божью жизнь в этот мир. Caur savu lūgšanu, caur Через Dieva свою vārdu молитву, apliecināšanu. через то, что ты исповедуешь Слово. Caur savu attieksmi pret visām Через lietām, tu vari свое ieliet dzīvību отношение šajā ты pasaulē. можешь вливать Божью жизнь в этот мир. Tu esi privileģēts. Ты привилегирован. Tas nav nevienam vairs iedots, bet И это больше kristiešiem tā никому не iespēja ir дано, dota. но Amen. христианам это дано. Halleluja! Dāvināt dzīvību šajā pasaulē, ieliet Darovать dzīvību жизнь savos в этот apstākļos, ikdienas свои situācijās, обстоятельства, ieliet в prieku, ieliet каждодневную mieru, ieliet ситуацию, dzīvību. вливать Halleluja! мир, Tāpēc, ka вливать šis te vārds радость. no tā kunga uztur Потому что mūs, amen, Слово uztur tavu от dzīvību. Господа Halleluja! сохраняет Dod нас, dzīvību сохраняет твою pasaulē. жизнь и дает жизнь миру. Amen. Аминь. Un viņš saka, kamēr es biju pie viņiem, es tos uzturēju tavā vārdā. Пока я был с ними, я сам хранил их во имя Твое, Amen. Ko tu man esi devis? которое Ты дал мне. Ja?
Un pasargāja tos, ka neviens nav pazudis, ka vien pazušanas dēls, lai raksts piepildītos. Amen. Я охранял их, никто из них не погиб, кроме осужденного на погибель, чтобы исполнилось Писание. Un viņš saka, ka viņš И он uzturēja говорит, viņus. что он охранял их. Viņš runāja vārdu, Он runāja говорил vārdu, слово uzturēja viņus pie и dzīvības. сохранял Halleluja. их. Un šodien šo funkciju Сохранял их pilda жизнь. Svētais И gars эту mūsu функцию dzīvēs. сейчас Amen. исполняет Дух Halleluja. Man Святой patīk в šī нашей rakstiet un жизни. šīs И doma, мне ko Svētais нравится это gars местописание, runā caur Pāvilu. Viņš saka, что Дух mums Святой nevajag, ka говорил kāds через mums Павла, что mācītu. нам не надо, чтобы нас кто-то учил. Ne tas, ka mēs ignorējam tagad Не то, что мы сейчас visus теперь всех apkārt. игнорируем. Zini ko? Знаешь что? Vot staigāt ты māki? Jā, vot ходить staigāt. умеешь. Jā. Ну Man вот и nevajag иди. vispār, ka neviens Мне man māca. вообще не надо, Bībele чтобы man меня nevajag, ka man māca. Jā, кто-то man учил. neviens И nevajag. Библия не надо, чтобы меня учила. Tu pieņem Нет. visu, tu mācies Ты visu, принимаешь всё, jo ты plašāk būs учишься tava, от всего. šitā, nu, kā tas ir И tava, чем tava шире будет, ne redzesloka, jo kafedra, skatu, jo plašāk būs tavs skatu, šīri teiksim, будет tādā твоя veidā, ka tu scena varēsi, в таком tu ņem смысле, visu, Bībele saka, то ты paklausies, можешь pārbaudi, взять kas labs, всё, to paturi, как amen. написано, что Ņem šīs lietas, проверяй paplašini savu вещи, и то, что redzesloku, amen. хорошее, то Lai šis vārds ietekmē, lai tas ietekmē tavu dzīvi, lai tas пусть это влияет stiprina на твою tevi. жизнь, Nu, ja укрепляет tas nestiprina тебя. tevi, nu, И noliec если to это не maliņā, nu, viņš укрепляет тебя, nedara tev. тогда Nu, откладывай, amen. значит, это тебе не годится. Ja tas tev nosoda, Если apsūdz тебя vai это ieved осуждает, depresijā, nu вводит в neklausies to. депрессию, ну не слушай это. Dieva vārda princips ir, lai tu būtu И Божий stiprināts, принцип- spēcināts ticībā, Чтобы ты был укреплен в вере. lai tavā dzīvē varētu izpausties Чтобы в svētā gara твоей augļi, жизни могли проявляться плоды lai Духа. tavā dzīvē miesas varētu iet mazumā, Чтобы bet плоть garīgas lietas могла iet vairumā. уменьшаться, но Amen. духовные Dievs to вещи могли vēlas. возрастать. Бог этого хочет. Viņš vēlas šīs lietas. Он Viņš vēlas, этого lai хочет. mēs dienu no dienas Он pieaugtu хочет, чтобы viņam. мы день ото дня Un возрастали viņa в vārds нем. izdara to mūsos. И Его Слово делает это в нас. Tās ir izmaiņas bez Это īpašām piepūlēm. изменения без особых усилий. Tās ir izmaiņas bez īpašām piepūlēm. Это Vienkārši ieliec изменения без vārdu savā особых sirdī. усилий. Просто вкладывай Слово в себя. Vienkārši, lai vārds ir tavā И dzīvē. пусть Слово в твоей жизни. Domā par viņu, ka tu vari Думай о padomāt par нем, viņu. когда ты можешь подумать о нем. Tad, kad tu domās par vārdu, И когда ты будешь думать о Слове, kāds bija teicis tāds, кто-то говорил, augsnē ir ierobežots vielu daudzums, что в почве есть ограниченное число полезных веществ, Lai izaugtu kaut kas питательных vērtīgs. веществ, чтобы что-то выросло. tāpēc mēs raujam ārā šitos te Поэтому мы выдергиваем сорняки. nezāles, vai ne? Jo, ja ļauj nezālēm augt, tad Потому что nezāles arī если izsūc dzīvību позволить no šīs расти augsnes. сорнякам, то и они вытягивают полезные вещества из земли. Un, jā, Bībelē teikts, ir, ka И в daudz Библии lietas var сказано, nomākt šo te что tavu много vārdu. что Ja? может подавить Ko tas Слово. mūsdienās mums И nozīmē? что Nomākts, в наши nomākts vārds. дни Mūsu uzmanība, kur piesaistās mūsu означает uzmanība? это подавление. Kur ir tavs Куда fokus vērsts, vai ne? обращено Kur tā наше uzmanība? внимание, Kur куда ir galvenās обращен tavs твой domas? Kur ir фокус? galvenais viss? Kur tas viss ir Где galvenais? твоя главная мысль? Tāpēc Что bieži для vien тебя Bībelē главное? teikts, И поэтому в Библии сказано, apstājieties остановитесь atzīstiet. и познайте. Atkal, ne? Apstājieties un Остановитесь atzīstiet, и ka познайте, es esmu tas kungs. что я Господь. Apstājieties un atzīstiet, ka es Остановитесь esmu Dievs. и Un, ziniet, bieži vien познайте, tev что dzīvē я vajadzīgs Бог. ir tas И lietas. Tu vari часто в твоей жизни это необходимо, потому что iet, ты un tad kaut kādā можешь brīdī идти, pasaka, и в "A, kur какой-то es eju момент tagad?" ты Vai ne? говоришь, Kur es куда я skrienu? сейчас Vai иду? ikdienas dzīvē Куда kaut я kādā labi, бегу? ne lielos plānos, ne lielās Хорошо, domās, не в bet varbūt больших maziņās планах, lietiņas. может Pagaidu, быть, ko es в tagad маленьких izdarīju? вещах. Но Un ты šis ir brīdis, задаешь kad tu этот apstājies un вопрос. pasaki, И это момент, когда ты останавливаешься и говоришь, Отец Небесный, Es pagriežos uz tavu virzienu. я kungs. поворачиваюсь в твоем направлении. Aizmet prom šīs nepareizās lietas. Я Labi, okay. отметаю все это ненужное Jā, un ceros pie tevis. и держусь за тебя. Держусь Ceros за pie tavu тебя. vārdu. Ceros pie Держусь за tavas твое patiesības, слово. jo tas man ceļ. Держусь за твою истину, потому что Tas man atnes это iepriec. поднимает, это меня утешает, Tas man atnes brīvību, это приносит мне tas man liek свободу, justies labi, это дает мне чувствовать tas себя aizdzem prom хорошо, depresiju, это прогоняет vai ne? депрессию, Tas aizdzem prom это sliktas прогоняет domas. плохие мысли, Amen. Aizdzem prom. прогоняет. Es domāju par evaņģēliju. Я думал об Евангелии. Evaņģēlijs ir laba Евангелие vēsts. – это благая весть. Prikiņ.
Evaņģēlijs ir laba Евангелие vēsts. – это благая весть. Nevis sliktā vēsts. Не плохая весть, Labā а vēsts. хорошая весть. Halleluja! Un ja mēs skatāmies uz И to, если kas мы Dievvārdē смотрим на vienmēr, то, Dievvārds ir что pilns ar Слове pozitīvām lietām. Божьем, оно всегда наполнено позитивными вещами. Но Kaut нет, kā tomēr kristiešiem Как-то izdodas христиане atrast всё-таки- negatīvo vienmēr tajā. у них Un получается vienmēr ņocīt найти в cilvēks ar to этом negatīvo. что-то негативное и мучить людей вот этим негативным. Amen. Ты, Baidīt. Pugāt. Dievs ir rījošs uguns. Бог, пожирающий огонь. Jā, Да, jā, es да. piekrītu tam. Я согласен Bet с kāpēc tu этим. domā, ka Dievs grib man aprīt? Но почему ты думаешь, что Бог хочет меня пожрать Es этим esmu viņa пламенем? bērns. Я его дитя, Es esmu viņa mīļotais. я его возлюбленный. Kāpēc tu man to bāz virsū? Почему ты на меня это накидываешь? Amen. Un tā ir daudz lietas, ko cilvēki И grib так uzmest tev много вещей, virsū. которые кто-то хочет на тебя накинуть. Uzmest tev apziņu, uzmest nos, uzmest kaut kādas Кинуть smagumus tev virsū. осуждение, кинуть тяжесть. Ziniet. И знаете, Es kalpoju svētdien pie Aigara, я в воскресенье служил у Айгара, un viena māsa liecināja pēc и dievkalpojuma, одна сестра свидетельствовала после служения. Тец. Она говорила, ka viņai bija pamudinājums что у нее было Svētā gara atnākt uz побуждение от šodienas Духа kalpošanu. Святого Viņa nezināja, ka es прийти kalpošu, viņa сегодня nezināja на to. служение. Она не знала, что я буду служить. Un viņa bija ļoti pateicīga dzirdēt И она vēsti. была благодарна слышать эту весть, Viņa teica, visu, и ko она viņa pēdējā говорила, laikā ir bijusi. что везде, где она была в последнее время, Viņa teica, visu runā par везде говорили sodu, о суде, bailēm, о страхе. viss ir slikti.lv. Все плохо, точка Un ЛВ. uzmanieties, И jūs tur будьте visi. внимательны, будьте Ай-яй-яй, осторожны, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Un tādā garā ой-ой-ой. viss. И в таком духе все. Bet es sludināju vienkārši evaņģēliju. А я Es просто nezināju, es проповедовала nesludināju priekš viņas, Евангелие. es sludināju Dievu Я не patiesību. говорила Amen. для Un viņi нее teica, специально, но я говорила brīnišķīgi. истины. Halleluja. И она Viņi ir говорила, stiprināti, viņi ir прекрасно, она iepriecināti, viņi ir укреплена, pacelti. она... Es domāju, slavu Dievam! Halleluja! И я думаю, Tas ir tieši слава tas, ko mēs Богу, meklējam. это именно то, что мы ищем. Tas ir tieši tas, kas Это mums ir именно то, vajadzīgs. что нам нужно. Amen! Halleluja! Halleluja. Tāpēc, ka pasaulē pietiek bēdas. Потому что в мире хватает Jēzus teica, pasaulē печали. jums būs bēdas. Иисус говорит, в мире у вас будут печали Un и daudz беды. apstājās uz šīm lietām. И многие останавливаются на Pasaulē этом. mums ir bēdas. В мире у нас беды. Viņš saka, bet es pasaulē uzvarēju. Но он сказал, но я победил мир. Es esmu uzvarējis. Я победил. Es esmu uzvarējis. Я Un победил. tāpēc, ka viņš ir И uzvarējis, потому что mēs он esam vairāk победил. nekā uzvarētāji. Мы больше, чем победители. Halleluja! Mēs atrodamies tā, Мы- paskatieties šeit, kur rakstīts. Посмотрите, тут написано. Te vēl ir daudz skaistas lietas, Тут palasiet еще mājās, tas много ir прекрасных fantastisks, kas šeit вещей. ir rakstīts. Почитайте дома, тут много хорошего написано. Dara. Jā. Jā, paskatieties. 14. 15. pantiņš. И 14 и 15 Tavus стих. vārdus es tiem esmu devis, un pasaule viņus ir ienīdusi. Я дал им слово твое, и мир ненавидит их. Pasaule nemīl tevi. Mир тебя не любит. O, jā? Да. Nu, jā. Да. Viņi nemīl tevi. Bet nevis Они tāpēc, не ka tu любят esi тебя. Не Sandis потому, vai что tu ты esi Сандис vienalga или Valoģa еще vai Ramona, Володя tāpēc viņi или tevi Рамона, ienīst. Jā, и поэтому tu они тебя vienkārši es ненавидят. nezinu, kāpēc. Вот es nezinu. просто не знаю почему, но вот так. Nē, viņi tevi ienīst tāpēc, Нет. ka tev ir vārds. Они Tāpēc, ka tev ir ненавидят vārds, тебя tev ir за то, vārds. что у тебя есть Amen. слово. Bībele Есть saka, слово. ka viņi, tāpēc, ka dēļ vārda, tavus vārdus Из-за es viņiem слова. esmu Dievs, un pasauli viņus ir Я дал им ienīdusi. слово твое, Tāpēc, и ka мир viņiem ir ненавидит tavs их. vārds. Потому что у них есть слово. Varbūt tu nekad neesi teicis vārdu, bet Может viņam быть, ты mēdz. Tas никогда kaut kāds citādāks. ничего не говорил, но они смотрят на тебя и говорят, ты какой-то другой. Tu esi kaut kāds citādāks. Ты какой-то другой. Tu citādāk attiecies. Ты по-другому относишься. Kāpēc tu nelamājies? А почему ты не ругаешься? Kāpēc tu nekurni pret А priekšnieku? почему ты не ропчишь на начальника? Kāpēc tu nepīpē? А почему ты не куришь? Tas ir populāri šodien. Kāpēc Это tu популярно. vaibot, ja? Vaipot. Почему ты не куришь вайпы? Kāpēc tu nesūkā flaumasteru? А почему, почему ты не сосешь фломастер? Jā, kūpošo. Es viņus saucu par flaumasteru sūkātājiem. Я их так Redzat, viņi называю, staigā apkārt, tā kā flomasters сосущий sūkā. фломастер, потому что это выглядит как фломастер. Liels dūmākons aiziet. И такое облако дыма пошло. Bet vaffelēm И пахнешь вафлями. Jā, kāpēc tu nevaibo?
А почему Kāpēc man ты jāvaibo? не куришь вайпы? Ну, а зачем мне это? Tas ir populāri. Ну, это популярно. Nē, tas Ну, nav нет, populāri. для Tas меня ir это не популярно. Jocīgi tas ir. Это no? странно. Kāpēc man ir jāmaksā savu Зачем naudu? мне par... надо покупать, платить свои Nu, деньги? okay, es neiešu Ай, tajā хорошо, iekšā. я не Es пойду nemaz туда. neiešu tajā iekšā, es nemaz Я neceriet. даже не пойду туда. Lūk, И не viņš varbūt надейся. pasauli ienīst. И вот мир тебя Kāpēc? ненавидит. Почему? Kāpēc pasauli viņus ienīst? Paskatieties, Почему? tāpēc, ka viņi nav no pasaules. Потому что они не от этого мира. Priki! Прикинь, Vai ne? Tu neesi no ты pasaules. не от этого мира. Jā? Да? Vai ne? Tagad daudz, mēs kā kristieši runājam daudz. Как мы, tie христиане, pasaulīgie, говорим, ну, tur tā эти pasaulīgie, мирские, tur tā. оно это Viņi domā, мирские. kas viņi tādi lunaķiki И kaut kādi. они Viņi на kaut нас kādi смотрят и citādāk, думают, jā. а вы Nē, кто, bet лунатики, mēs что neesam ли? no šīs Но pasaules. мы не от этого мира. Jēzus dzīvo tevī. Иисус Jēzus живет tevi ir в тебе. atradis. Jēzus Иисус tevi ir нашел atvērts. тебя. Viņš ir Он искупил dzīvības тебя. ķēniņš. Viņš nāks pēc tevis Царь pakaļ vien жизни, dienu. и он один день придет за тобой. Varbūt rīt. Может быть, завтра. Nē, rīt. Не-не-не, завтра Man нет. jau malki Мне jāsacērt еще ir un... надо дрова наколоть. Cērt malku ar viņu kopā. Beidz šitos Кали дрова Amen. вместе с ним. Halleluja. Перестань так думать. Padomā kādreiz par to. Подумай иногда об этом. Viņš nāks. Он vien dienu. придет один день. Un uzreiz viss sāk baidīties. Un, И все сразу ai, начинают ai, ai, es taču бояться. zinu, kā es Ай-яй-яй, tur tā- я же знаю, как я там был. Viņš redz tev. Он видит Viņš тебя. redz tev caur dienu. Он Amen. видит тебя весь день. Halleluja. Un tu esi devis viņam savu dzīvi ar И ты visām отдал savām ему ķibelēm un свою visiem saviem жизнь со sviestiem, kas tev всеми ir. своими проблемами. Tu taču esi devis viņam savu dzīvi. Ты же ему отдал свою Jeb ne? жизнь, или нет? Ne, tu devi viņam. Ты отдал Un ему, viņš tev iedeva savējo а dzīvi. он дал тебе свою. Halleluja. Аллилуйя. Viss, kas pieder tev, tas Все, что pieder viņam. принадлежит тебе, Viss, kas pieder принадлежит viņam, tas ему. pieder И что tev. принадлежит ему, принадлежит тебе. Tu nevari saprast, Jēzu, priekš kam tev vajadzīga tāda dzīve, tā И kā manējā. ты думаешь, Иисус, я не понимаю, зачем тебе такая жизнь, как у меня нужна. Amen. Bet viņš paņēma viņu Но он ее взял un dāvinās tev dzīvību. и даровал тебе жизнь. Dāvināja dzīvību tev. Даровал жизнь тебе. Halleluja! Un tu vari būt И laimīgs, ты можешь быть priecīgs, tu vari счастливым, gavilēt, tu радостным, vari ты можешь lēkāt, ликовать, līksmoties. прыгать, радоваться. Halleluja! Tu vari priecāties Ты par можешь to. radоваться об этом. Amen. Bībele saka, И nāciet viņu Библия vajag говорит, priekšā. приходите пред Drosmīgi. лицом Его с Ar дерзновением, deksmi. с огнем. Halleluja! Halleluja! Es, kad biju pie Aigaras, sludināju par Я to. когда был у Es Айгора и pieskāros говорил domai. об этом, я Es коснулся pat nezinu, vai мысли. tajā Я даже не fragmentā знаю, tur ir tas iekšā, bet labi. есть ли Es runāju par В том to, ka fragmenте ka там. bieži vien mums ir kristiešu я vidē говорила о том, vienmēr что pieņemts ir tāds domas, kad mēs sākam slavēt par христианской kungu, kad mēs среде, slavējam Dievu. Ja? когда мы Tad mums начинаем ir vienmēr, славить halleluja, Бога, mēs у нас всегда slavējam to идет такое, kungu. мы славим Господа. Nāc, svētais gars, Приди, nāc Дух šajā vietā, Святой, un mēs приди на это gaidām, место, и мы kad ждем. tā kunga godība Мы nokritīs kā ждем, когда maiss uz mūsu galvām. эта слава Tāds Божия maiss, придет, ka viņš как и uzkritīs упадет, virsū uz как mums, мешок на nokritīs, нас. nonāks. Вот что-то Un mēs упадет на gaidām. нас, и мы ждем. Un mēs esam pasīvā gaidīšanas И pozīcijā. мы в vienmēr. позиции вот этого пассивного Parasti ожидания. sejas tāds vienmēr. И обычно лица вот такие. Tā kā meklē kaut ko И tādu, ты что-то grābsies, ищешь, как будто Jā, jā. на ощупь, на А, ощупь. да. Да, 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 да. Jā, jā, jā. Да, да, да. О, Ziniet, šīs sejas. знаете вот эти лица? Šitie visi. Un tu И вот gaidi это kaut все. ko. И ты Ko tu чего-то gaidi? ожидаешь. А чего ты ждешь? Kas tev tur pateica, ka tev jāgaida kaut kas? Кто тебе сказал, что тебе надо чего-то ждать? Tāpēc, ka Bībele saka, Потому что Библия говорит, ka no viņu miesām что из их чрева plūdīs dzīva ūdens потекут straumes. реки живой воды. Nevis viņi gaidīs, ka viņš tecēs uz no viņiem Они virsū. не будут ожидать, что на них что-то Viņš потечет. vienreiz ir izliet šis svētais gars. Дух Святой уже был однажды излит. Viņš ir šeit. И Он Un viņš здесь. dzīvo tevī. Он живет в Un тебе. Bībele saka, no mūsu И Библия miesām говорит, plūdīs что dzīva из ūdens нашего straumes. чрева потекут реки живой Nevis воды. no augšas tecēs, Не bet no сверху tevis потечет, а tecēs. из тебя потекут. No tevis tecēs Из dzīva тебя ūdens straumes. потечет эта Tas река nozīmē, живой ka tu воды. Это atraisi šo значит, что dzīvību. ты высвобождаешь эту жизнь. Tu atraisi. Ты O, высвобождаешь. kungs, piepildi О, man Господь, šodien. наполни меня сегодня. Piepildi man šodien. Наполни меня, Piepildi man наполни šodien. меня сегодня. Piepildies. Наполнись. Piepildies. Наполнись. Kā tu А piepildīsies? как ты Kad tu наполняешься? teiksi, teic to kungu dvēseli man. Когда ты скажешь, Tu esi cienīgs, славь Jēzu. душа моего Господа. Halleluja. Иисус, ты Sātans ir mēls, tu достоин. esi paties.
Дьявол лжец, Tu esi man atpircis лжец, no ты nāves, dzīvībā tu истина. mani ievedis. Ты искупил меня от Halleluja! смерти Kad tu и sāc ввел в runāt viņa жизнь. vārdu patiesību ar Когда deksmu ты un drosmi говоришь par savu слова dzīvi, Его tu piepildīsies. истины с Tu дерзновением, ты piepildīsies. Tu наполняешься. piepildīsies. Ты наполняешься. Slavēts ir viņa vārds mūžu mūžos. Tu Славится имя piepildīsies. Его во Kāpēc? веки и Tāpēc, веки. ka tu И ты laidi no savas наполняешься. Почему? dzīvības. Потому что ты это выдаешь из себя. Halleluja! Tu laidi viņu visur apkārt. И ты выдаешь это везде. Protams, ka izdevīgāk ir Да, gaidīt pasīvi. конечно, лучше ожидать, пассивно ждать. Viņš tā sēd gaitā. Ты sидишь и ждешь. Bet kā tā bija šodien? Ну, как было сегодня? Slavētāji galīgi neko nevar. Эти прославители сегодня вообще Šodien galīgi никакие. nav svaidījumā puikas Вообще ritīgi. не было помазания. Kaut ko ņurcas dzied, kaut ko Что-то там ņaudu. пели, ныли. Es varu tā māku. Я тоже так умею. Būtu labāk kaut ko smukāk padzienāt. Могли бы покрасивее попеть. Jā, jāizbrauc. Jā, jāizlaiž uz konferenci. Tie tur Надо ritīgi поехать на galīgi. конференцию какую-то. Jā, tur viņi ritīgi zibeņu puikas. baigi. Вот там они молнии кидают. Draiviņi tur. Jā. Te nē. А tā. тут, нет. Tu laid ārā to. Ты высвобождаешь. Tu nevis gaidi, Ты не ждешь, bet tu atbrīvo. а Ticībā, высвобождаешь по вере, ka tev tas viss jau ir iedots. что тебе все Tas это viss уже dzīvo дано. tevī. Это все Un tu уже viņu laid живет в ārā. тебе. И ты это Tev neviens даешь. tur neredz. Nu, И padejo никто bišķiņ. тебя не видит. Ну, потанцуй немного. Tā, ka tu māki. Kā Как tev ты tur ir? Es nezinu, умеешь? kā tev patīk šitie. Как тебе нравится? Citiem varbūt tādi patīk. Может быть, kому-то так Citam нравится. vienkārši šitie lēnie kaut kā tur. Кому-то вот Padejo. так медленно. Halleluja, halleluja, Sātans ir sakauts. Аллилуйя, Un es esmu дьявол brīvs, повержен. Un es esmu brīvs. И я свободен. Mūžīgi brīvs. И я вовеки vienkārši tā. свободен. Kaut kā, kas tev ir? Как A ты varbūt tev так? patīk Что у heavy тебя metal, есть? tu А может šitos, тебе nu, нравится heavy metal? И ты Es делаешь nezinu, ko так. tu darīsi. Я Bet не vienalga, знаю, как varbūt ты tev kaut делаешь. kas ir, varbūt tev reps patīk, tu sāc Может, тебе skaidīt. рэп нравится, и ты начинаешь. Jo, halleluja! Tuliņ būs. Сейчас будет, сейчас будет. Jo, pa jau tālāk netiek. Nu, labāk. Но дальше йоу не идет, нет. Tāpēc, ka nemāk repot. Потому что не умеешь. Jo, Jēzus ir mans kungs, un tas Иисус ir мой točka. Господь, Es и jums это saku. точка. Я говорю тебе. Ok, labi. Es Хорошо. nemāku Я не skaitīt. умею рэповать. Piedodiet. Простите. Nebūs no manas zvaigznes. Не будет из меня звезды. Reperis. Рэпер. Reperis. Ok. Хорошо. Jā, tu Да. laidi to visu laukā. Ты высвобождаешь все это. Vai ne? Не так ли? A kā tad? А как же? Kā tad? Palasīsim tālāk šeit. Почитаем дальше. Tātad viņi nav no pasaules, tāpatās kā es neesmu no pasaules. Redz, Они Jēzus не arī от nav no мира, как pasaules. и я не от этого мира. Видишь, Иисус тоже не от Jēzus этого nāca мира. vienmēr un runāja par debesu valstīm. Иисус пришел, и Он всегда говорил о Царстве Viņš runāja par Небесном. debesu valstīm, Он viņš arī всегда говорил mācekļiem о centās Царстве vienmēr teikt par Небесном и debesu старался valstīm. Viņš своим teica, ученикам объяснить Царство Jūs Небесное. skatāties uz šīm lietām, viņš Он teica, говорит, вы смотрите на Es эти runāju par вещи, debesu а valstīm. я говорю о Es runāju par Царстве garīgām Небесном. lietām. Я говорю о духовных вещах. par šiem par līdzībās viņš runāja, un daudz говорил brīnišķīgi, в bet viņš притчах. runāja par debesu valstīm. Но Он говорил о Царстве Небесном. Tad, kad viņam prasīja, когда его viņa спросили. domas bija, ideja bija, ka Jēzus nāks, sēdēs tronī, valdīs, У viss būs них было kārtībā. представление, что Иисус Atbrīvos придет, mūs no сядет на трон и romiešiem, будет sados царствовать. saklupes romieši, Он iztrieks ārā. победит Kā parasti jau римлян. vecajā derībā tas viss bija. Как было всегда в Ветхом Atnāc Завете. kārtīgs ķēniņš, Придет классный царь, ienaidnieks novāc, juhu, уберет всех brīvība, mēs врагов, dzīvojam mierā, и мы super. будем жить в мире. Bet Супер. Jēzus atnāca pavisam kaut ko Но citu izdarīt. Иисус пришел сделать совершенно что-то другое. Amen. Tas ir interesanti, jā. И это интересно. Viņi nav no pasaules. Они 16. не от мира. Nē, rekur, tu 15. И 15 Un стих. to, ko es gribēju. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules. Я молюсь не о том, чтобы ты взял их из этого мира. Tā kā nelūdzu tādas lūkšanas, jā? Так что не молись так. O, kungs! О Господь, Paņem man prom no šīs pasaules! забери меня из этого мира. Jēzus teica, es lūdzu, nē, tēvs, Иисус neņem viņu сказал, prom no pasaules. не, Es Отец, neņem viņu prom. не забирай их от этого Paņem мира. prom no šīs pasaules. Забери меня отсюда. Konflikts sanāk, vai ne? И получается конфликт. Viens saka, paņem man prom no pasaules. Один говорит, Jēzus saka, забери es меня из lūdzu, этого neņem viņu мира, no а pasaules. Иисус молился,
не бери их из мира. A tie saka, paņem! A viņš Они saka, говорят, neņem. Kur Забери lūkšana būs их, не stiprāka? бери. А чья молитва сильнее? Nezinu, Не знаю, paskatīsimies. посмотрим. Bet viņš saka, Но он говорил, es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, я молюсь не о том, чтобы ты взял их из мира, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. но чтобы ты сохранил их от зла. Lai tu pasargātu no Чтобы ты ļauna. сохранил их от зла. Amen. Pasargāt no ļauna. Сохранить от Viņš ir зла. tas, kas pasargā mūs no Он ļauna. тот, кто хранит нас от зла. Mēs esam viņā. Мы в нем. Mēs atrodamies viņā. Мы находимся в Viņš ir нем. mūsu tēvs. Он наш Viņš Отец. ir Dievs. Он Бог. Viņš ir spējīgs tev pasargāt no И Он ļauna. силен сохранить тебя от зла. Es ticu tam, un Я верю в то. es domāju, es zinu, ka mēs debesīs И я знаю, что redzēsim to. мы на небесах Mūsu увидим acis то, būs atvērts, mēs и redzēsim, наши kur глаза mūsu будут Dievs ir открыты, pasargājis mūs no и мы увидим ļauna, то, reāli. от чего Бог Kad ir сохранил нас bijušas situācijas, реально, mēs что domājam, ka были vienkārši tā ситуации, sagadījās vai vēl и тебе kaut kas, mēs кажется, pat просто nezinām, совпало, но kur мы даже Dievs не mūs ir знаем, sargājis, bet где vienu mēs Бог varam хранил redzēt, ko нас. Bībele saka, Но в ka один день Jēzus мы это lūdza, увидим. lai debes Tēvs Иисус pasargātu молился, чтобы viņa Бог bērns, viņa сохранил mācekļus no его ļauna. учеников Amen. от Ļaunums, зла. tu esi pasargāts no viņa. Зло, Vēl, jo vairāk, и ты jā, сохранен от него. tēvreiz, kad tu lūdz, jā, И ir когда ты tēvreiz, jā, viņi молишься, saucās, jā, tēvreiz. «Отче Kāpēc наш», viņi saucās tēvreiz? Reiz pēc reizes. Молитва «Отче Tā viņi наш». izdomājuši, jā. Viņš teica, ka neieved mūsu kārdināšanā, Не bet веди нас atpestī в no искушение, ļauna. Arī tu redz to? но Jā. сохрани Tas нас nozīmē, от ka зла. tu vari dzīvot savu dzīvi, Это значит, ты brīvs no можешь ļauna. свою Tev nav jāgaida жизнь ļaunas жить lietas так, savā что ты dzīvē. свободен Gaidi от labu зла. no Dieva. Жди Halleluja! хорошее от Apliecini Бога. labas lietas savā Исповедуй dzīvē. хорошие Apliecini вещи в своей brīnišķīgas, жизни. apliecini Kristus nopelnu savā Исповедуй dzīvē. заслугу Apliecini to, ka Иисуса в своей Sātans ir жизни. melis. То, Apliecini что to, ka дьявол Dievs ir patiess. лжец. Apliecini to, ka Viņš uzstājas sevi, uzkurbulē sevi. Amen. Поднимай Tieši tā kā себя, зажигай себя этим. Pāvils teica Timotejam, viņš И teica, как Павел говорил uzkurbulē Тимофею, sevi. Tu vari nolikt lietas, возогревай tu vari, себе. nu, kā tas, mēs Как это? dzīvojam, mēs varam, Мы mēs живем. varam aizmirst Мы lietas, mēs varam, можем забыть kā teikt, какие-то вещи. nu, tā kā ieejāt, И мы nu, tās можем lietas, как tā kā, бы nu, mierīgi, jā. усыпить себя. Все спокойно. Kā Jēzus teica, Как Иисус сказал, lai mūsu чтобы наши сердца nebūtu apgrūtinātas не были озабочены, no vīna skurbuma. чтобы наши сердца не были Jā. Vīna skurbums? Nē, kurbuls, nē, skurbums. Apreibs. чтобы мы не были Дурма. опьянены, Durmānami. одурманены, Kaut kāds tur es чтобы nezinu. наши сердца не были Jā. одурманены вином, Bet, lai mūsu dzīves nebūtu apgrūtināts, lai mūsu sirdis чтобы nebūtu наши сердца apgrūtināts не были одурманены. ar vīnu skurbumu un dažādām, Vinom. kā tur vēl bija, И что там еще было? vēl kaut kāds И bija. еще что-то было. Bet, jā, viņš teica, lūdziet Dievu, Молитесь Богу, он lai говорит, jūsu sirdis чтобы ваши сердца nebūtu apgrūtinātas. не были No одурманены. vīnu skurbumu. Bieži Ni vinom. vien vīns tiek, И часто kā, вино vīns tiek tā kā ar laicīgām rūpēm arī, jā. и Nu, tur ir мирскими lūdziet, jā. заботами, Lūdziet, lai jūsu sirdis nebūtu apgrūtinātas. чтобы ваши сердца не были... Sargieties. Biver. Jā. Lūkas 21:34. Jā. Kā tev ir? Сейчас все будет. Смотрите, чтобы ваши сердца не были отягощены разгулом, пьянством и житейскими заботами. Разгул пьянства. Wow! Tas Разгул vispār и пьянство. iespaidīgi. Это Разгул вообще pьянства. Jā, bet jā, Да? tu uzmanies no šīm lietām. Ты Amen. остерегаешься Он- таких вещей. Lai tavs sirds nav И чтобы apgrūtināts. твое сердце не было наполнено этим, Atjažistino, jā. отягощено. Atjagašano. Tas ir tā kā, apgrūtināts smagums, kā smagums, jā. это Kā es teicu, тяжесть в твоем fokus. сердце. Uz kurien tu vērsi savu И как мы fokus? говорили, Tas tev var на что aizraut ты līdz, tās обращаешь lietas var свой aizraut līdz фокус? tev. Это может Fokus.
повести тебя по какому-то пути. Un jebkurā brīdī tu vari apstāties un И pateikt, в Dievs, любой момент ты можешь остановиться и paldies, ka сказать: tu esi manā dzīvē. Paldies, Бог, ka tu esi спасибо, mans что Dievs. ты в Amen? моей жизни, Ok. что ты мой Бог. Slavu Dievam. Слава Богу. Lūk, un viņš saka, И вот, и он pasargāt говорит: no ļauna. сохранить их от зла. Jā. Viņš ir tas, kas pasargā mūs Он тот, no кто сохраняет нас. ļauna. Tic tam? Es arī ticu tam. Es Ты ticu веришь в tam, это, и я в это верю, ka viņš ir tas, kas pasargā mūs no ļauna. что Он тот, кто хранит нас от зла. Halleluja. Viņš ir brīnišķīgs Он Dievs. чудесный Бог. Viņš ir brīnišķīgs Он Dievs. чудесный Бог. Viņa žēlastība ir pār Его visu. благодать выше всего. Viņa žēlastība ir spēcīga. Его благодать Ziniet, сильная. es domāju par rakstvietu. И я думала о Atkal un atkal es местописании domāju par to rakstvietu. Tas ir снова и снова Romiešiem думала 8. nodaļa, man liekas. о Римлянах, 8 глава, мне кажется, 2. pantiņš, 2 стих. kad tur rakstīts, kad pirmajā pantiņā ir, kad nav vairs nekādas pazudināšanas tiem, kas ir Jēzu Kristu. Что нет Amen. никакого осуждения, Jā, nav nekādas Tiem, кто в nosodījuma, nav Иисусе nekādas Христе. apsūdzības, nav nekāda nosodījuma. нет Amen. никакого Ja tu esi осуждения. Jēzu Kristu Если ты в Иисусе Христе, un tu esi Jēzu Kristu, а ты в Иисусе Христе, tādēļ, ka tu esi pieņēmis viņu par savu glābēju, потому что ты его принял своим tādēļ tu Господом, esi Jēzu Kristu. поэтому ты в Иисусе. Amen. Tu esi noticējis viņam, Ты поверил Ему, tu esi noticējis viņa nopelnam, ты поверил Его заслуге. tu esi jaunpiedzimis. Ты esi новорожденный, ты viņā. Tu esi Его, Jēzu Kristu. ты в Иисусе Un Христе. tev, И Jēzu Kristu, тебе nav nekādas apsūdzības un в Иисусе nosodījuma. Христе нет никаких осуждений. Cilvēki tev var tiesāt, sodīt, Люди могут тебя apsūdzēt. осуждать, Un būs cilvēki, kas, И будут люди, kas varbūt būs pret visu tavu mūžu. которые Bet будут против тебя всю твою жизнь. tavs fokus ir uz Но твой Jēzu. фокус на Tavs Иисуса. fokus ir uz Dievu. Твой Tavs фокус fokus на vērsts Бога ir uz to, ko Viņš saka par tevi. Направлен на то, что Он говорит о тебе. Tas ir pats galvenais. Это самое Ko главное. Jēzus saka Что par tevi. Иисус Ko говорит о Jēzus тебе. runā par tevi. Что Иисус Ko говорит о Viņš тебе. saka tev tavā sirdī. Что Он Kas говорит tu тебе esi в твоем priekš viņa. Tie сердце. ir paši Кто ты svarīgākie для Него. vārdi. Это самые важные слова. Tie ir paši svarīgākie vārdi, kas tev Это ir самые jādzird. важные слова, Amen? которые тебе надо слышать. Tāpēc, ka tie ir dzīvības vārdi. Поэтому, потому что это слова жизни. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, И человек не живет хлебом bet одним, viņš dzīvo no vārdiem, Но kas живет iziet no tēva mutes. теми Viņš dzīvo словами, no šiem которые vārdiem. исходят от Tu gribi Отца. dzīvot, Ты хочешь tu ēd жить, viņa vārdus. Amen. Tā Ты ir patiesā dzīvība. принимаешь Tā ir Его patiesā слова. dzīvība. И это истинная жизнь. Amen. Es lasīju par šiem, par notikumu, kad Jēzus Я norāja. читал историю, Jēzus sludina un случай, viens когда saka, Иисус Jēzu, проповедовал, и один говорил: pasak manam brālim, lai viņš padalās ar manu mantojumu. скажи моему брату, чтобы он поделился со мной своим наследием, Jēzus наследством. piecēlās, dalies, Иисус dalies ar сказал: viņu mantojumā. делись с ним Dzirdēji, ko наследством. Jēzus teica? Ты слышал, что turpin tu Иисус naudu, ja? сказал? Давай Jēzus сюда teica, деньги. Но Иисус сказал: Kas man jūs ir kas jums ir? Man iecēlās jūs par manas dalītāju. кто меня Kurš? поставил над вами, чтобы я делил наследство? Кто? Amen. Ir lietas, kurās tev vispār nav jāiejaucās. Есть вещи, в которые тебе вообще не надо вмешиваться. Amen. Nē, Нет, nē. нет. Man bieži vien Kristīna saka, mēs ar Diānu Мне ņemamies tur, часто Кристина говорит: так мы с Дианой spēlējamies, ākstamies, kaujamies, придуриваемся, деремся faiti. понарошку. Un tad ir Kristīna, тогда- un tad mēs, tad vai nu Diāna. Или Диана говорит: мама. Kristīna saka, А Кристина говорит: neiesaistiet mani savās вмешивайте меня в разборkās, ваши tieciet разборки. paši galā. Vai nu es atkal разбирайтесь citreiz. сами. Или я иногда говорю: Kristīnīt, nu tev ну, nekas nav Кристина, sakāms, jā. тебе Viņa saka, нечего сказать. Viņa saka, Она говорит, neiepiniet maniek, tieciet Не paši galā. втягивайте Tas меня, ir сами разбирайтесь. jūsējās šitās Это te ваши дела. tēmas. Paši iesākiet, paši Сами arī. начали. Jā. Ja mūžīgi sākās, un tad, kad Diana bija maziņāka, tad И parasti когда ir Диана sākās была daudzīšanās, viņa parasti маленькая, beidzās ar начинается с raudāšanu. игры, а заканчивается плачем. Jā, jo nu, es te varu izturēt, bet Потому что viņai я-то kaut kādā могу brīdī выдержать. kaut kas bišķi pa stipri sanāca, А kaut у kas manu нее, viņa она маленькая, и что-то чуть-чуть сильнее, и все, и она начинает плакать. Хотя что было? Мы же хорошо играли, и ну все, закончили. О.
Bet tas neliedz mums atkal spēlēties un Но tā это tālāk darīt. не tās мешает нам снова так играть. Bet jā, nu lūk, tad atpakaļ pie tā. Итак, Jēzus мы saka, kas man jūs ir возвращаемся. iecēlis pa mantas Иисус сказал, šito te кто pārvaldnieku, vai ne? поставил меня над вами, Kas man чтобы ir я делил iecēlis? Kur jūs tādi наследство? atraduši, ka es nākšu un dalīšu mantu tagad? Откуда вы взяли, что я приду сейчас и буду делить наследство процент среди вас? ņemšu no visa tā Еще vēl, и ne? буду проценты брать за это все. Mūsu pakalpojumu, tad mūsu kantoris ņem 10% Наша контора берет за эту услугу вот столько и столько. Šeit, jā, un tad, jā, tad mēs Подпишите sāksim договор, и mantas тогда мы dalīšanas начнем procesu, jā. деление наследства. Jā. Nu, nē. Nu, нет. Un tad Jēzus runā И līdzīgi тогда par, Иисус говорил притчу. Jēzus runā līdzīgi par šito te mantas, par džekiņu, kam ir baigi daudz visādas Он viņam ir говорил daudz mantas. о человеке, у которого было много всего. Un viņam vēl vairāk, nav ko bāzt vairāk. И было настолько много, что уже некуда ставить. Šis tā, ko И он darīt, подумал, ko darīt, что ko же darīt? делать, что же делать? O, О, es uzcels vēl šķūņus, я построю еще lai ritīgu bāzt iekšā, ангары, ritīgi visu to чтобы piebāzīt pilnu. чтобы наполнить все. Un pateikšu savai dvēselē, И скажу своей душе, atslāpst. расслабься. Ja, tu dzirdi, viņš saka savai Слышишь? dvēselē. Он говорил своей душе. Tavu būtību saka tavai dvēselē. Твое естество говорит твоей душе. Tāpēc, ka mūsu dvēseles vienmēr, Потому ziniet, что наша душа всегда, знаете, dvēsele vienmēr grib šito te. душа всегда хочет вот этого. Viņa grib atslābt. Она хочет расслабиться. Viņai nevajag stress, viņai Ей nevajag. не нужен Un Dievs стресс. mums nav radījis, lai mēs būtu Бог не stresā, lai сотворил mēs нас, чтобы būtu, мы были в стрессе. tā kā, tās lietas nav vajadzīgas viņam, Эти вещи не Bībele saka, ka нужны. mēs Но atpūšamies Библия viņā, говорит, ka viņš ir mūsu чтобы atpūta, мы kad mēs находили ieejam отдых в viņa нем, mierā. чтобы мы Tas ir находились в patiesais его miers, мире, amen? потому что это истинный мир. Bet ir tas miers, ko es izdarīju šito. Но есть такой Un мир, тебе tad- кажется, я сделаю вот это, вот и es тогда, atpūtīsies. вот тогда я отдохну, Tad būs miers. и тогда будет мир. Tas ir līdzīgi, ko pasaule saka. Это похоже, что мир говорит. Tagad būs miers. Viņi Вот cenšas сейчас ņemās, будет kaujās мир. par mieru, Они cīnās par mieru, сражаются, cenšas mieru борются за iegūt. что-то, Nekā nevar iegūt mieru. хотят получить этот мир и никак его не находят. Bet miers ir viņā. А мир в нем. Miers ir viņā. Мир в нем. Tu vari atrast viņā mieru. Ты можешь найти No покой savām в dzīves нем. stresiem, no savām От своих skriešanām, стрессов, no от своей savām беготни, beidīgajām domām, от no своих apsūdzībām, печальных no visām мыслей, lietām, kas от tev nomos. осуждений, от Tu vari всего, что atrast тебя mieru viņā. подавляет. Ты можешь найти покой в нем. Mūžīgi mieru. Вечный покой. Не в том плане. Не в таком смысле. Tas baigi labi izskatās. Хорошо прозвучало. Вечный покой. Вечный покой. Jā, amen. Ok, вечный покой, labi. Вечный покой. Nu, skaisti, jā. Bet, Прекрасно. jā, un tu vari atrast to viņā, И bet ты varbūt можешь arī найти šķībais, это в нем. greizais, kas ir Но, может novērsts быть, no у тебя Dieva. что-то Redz, viņa tas кривое, skats косое, bija. что отклонено от него. Es tagad varēšu atpūsties. И Man тебе nevajag кажется, neko, вот man теперь nevajag я neko. смогу Man ir отдохнуть, liku мне lielais больше šķūns, vēl ничего viens не uzcelt. надо. У Man ir меня viss огромный kaut kas, ангар man nevar, es varu построен, у vienkārši меня есть atpūsties. все, и я смогу отдохнуть. Man nevajag vairs neko. Мне больше ничего не надо. Dvēsele, Душа, klausies, tagad es tev teikšu послушай, tā. теперь я тебе скажу. Vienkārši ēd, Просто ешь, dzer, пей, guļ, спи, atkal ceļies, опять Откал поднимайся, ēd. опять ешь. atkal, uz tualeti arī А aiziet. ну да, в туалет тоже ēd. надо сходить, но опять ешь. Vienmēr šitas nebeigsies. Ты представляешь, это никогда не закончится. Каждый день, в ресторан. Tas un И šis. так, и сяк. Oi, mūžīgi varētu šitā, un forši. Вот так бы всегда. И не надо вообще ни о чем teica, беспокоиться. Но Иисус говорит, neprātīgais, неразумный. neprātīgais, Неразумный. ko tu dari? Что ты делаешь? Šonakt no tevis atprasīs tavu dvēseli. В эту ночь заберут твою душу. Kam? Un galvenais jautājums ir, И самый главный вопрос, kam paliks tas viss? кому все это останется? Ko tu esi sakrājis? То, что ты собрал, Kur tas viss paliks? где это все останется? Man ne? Не так Viņš ли? teica, un tā iet tiem, И он говорит, kas ir «Итак, bagāti.
bet nav bagāti Dievā. происходит так у тех, кто не богаты в Боге. Tad bagātība nav problēma. Это значит, богатство — это не проблема. Problēma ir tā, ka caur bagātību tu Проблема в том, atstāji что Dievu, ka tas ir через galvenais. богатство Amen. ты оставляешь Бога, что вот это для тебя Ka tu vari главное. saprast, ka šīs lietas ir laicīgas И ты lietas, можешь понять, что это bet ir временное, mūžīgās но vērtības. есть вечные ценности. Ir laicīgas lietas, kas paies, izzudīs, pazudīs un vairs nebūs. Tāpat kā пропадут, tavu исчезнут, и bērnību. их больше не будет, как твое детство. Piečurātās bikses. Описанные штаны. Tas vairs nav. Этого больше нет Tas vairs nebūs. и больше не Tas bija будет. laicīgs. Это было временное. Amen. Viss tas vairs ir tas ir Всё, pagājis. это прошло. Soski pagājus. Соска прошла. Viss ir pagājis. Всё прошло. Pubertātes periods ir pagājis. И подростковый период тоже прошел. Pumpas pārga pagājuši. Šitās te viss Все ir. эти прыщи прошли. Viss ir pagājis. Tas ir Все bijis прошло. laicīgs. Это было временное. Un tieši tāpat Bībele saka, ka И viss точно mūsu так же dzīve ir Библия говорит, laicīga. что вся наша жизнь, она временная. Nē. Nē. Dzīve ies mūžīgi. Жизнь будет вечной. Es esmu gatavs šeit mūžīgi dzīvot. Я готов здесь вечно жить. Amen. Nu jā, tā Nu tā. gribētos, vai ne? Хотелось Nav jau бы. slikti dzīvot. Ja labi dzīvot, ir forši dzīvot. Если хорошо жить, то это хорошо жить. Un paldies Dievam, ka Viņš mums ir dāvinājis labas dzīves. И прекрасно, что Он дал нам хорошую Un жизнь. Viņš vēlas mums labas dzīves. И Он хочет для нас хорошую жизнь. Un tas ir Viņā. И это в Нем. Tas ir Viņā. В Нем. Un to nevar neviens iedot И это pa никто не ceturtdienām может tev. дать тебе по четвергам. Jāaiziet ceturtdienā, О, надо пойти в четверг. iedos dzīvību Дадут жизнь uz visu nedēļu, на всю неделю. varēs dzert Смогу пить. dzīvību ritīgi, Классная жизнь. varēs viss ies uz augšu, Все пойдет вверх. pēc tam bišķiņ tā kā uz leju, Потом чуть-чуть вниз. tādā kā svētdiena И uzpumpēs. тогда подкачаешься в Nu, воскресенье. tā mēs dzīvos tā dzīve. И так будем жить. Ne? Нет. Šeit mēs mācāmies, Здесь мы šeit mēs учимся. stiprinamies, Здесь мы lai укрепляемся. mēs tur laukā, Чтобы там, снаружи, kur laukā, tur где laukā, там, там, lai ikdienas dzīvē в ежедневной жизни mēs būtu kopā ar viņu. мы были вместе с Lai Ним. tas nekad nepārtrūkst. Чтобы это никогда не прекращалось. Katru brīdi, kad tu esi kopā ar Каждый viņu. момент, когда ты с Ним, Amen. Tu esi ar viņu. ты с Ним, Un Svētais gars ir pie tevis. и Дух Святой с тобой. Viņš runā tev. Он говорит Viņš тебе, atklājās tev. открывается Viņš ir тебе, dzīvs pie tevis. и Он живой. Pat tad, kad tu esi nolamājies. Даже когда ты поругался, Jā, pat tad, kad tu iespēji kaķim. даже когда ты пнул кота. Nu, tā. Ну так. Jā, nē, es nē. Я нет. Es nē. Я нет. Okay. Хорошо. Tas labi. Bet, nu, sarājas, rājas es Ну esmu. и поругался, да, я Dusmojies. ругался. Es esmu ritīgi dusmojies uz viņu. Сердился, Dievnīgs ну да, я иногда очень сильно сердился savā miesā. в своей плоти, Tāpēc, ka viņš neļauj gulēt man. потому что этот кот мешал мне спать. Bet viņš mācās. Но он учится. Viņš ir klausīgs tagad. Теперь кот послушный. Ritīgi. Viņš var kasīties tā kā pie durvīm no rīta. Царапает pasaka. дверь с утра, и я говорю, ну-ка, Un viņš aiziet atpakaļ un gaida mani. и кот уходит и ждет меня. Un tad, kad es eju no rīta laukā, И viņš когда я priecīgs. выхожу утром, тогда он такой радостный, Kā snadziņas baida. царапает ногтями, Laimīgs, es viņu paņūru. Счастливый. Viņš mūrā uzreiz forši. Laimīgs. мурлычет, Viss, viņš mācās. учится, Viņš mācās. учится. Ja, arī viņš mācās. Ja. И он Liekas, учится. kaķi tādi. Nē, Кажется, nē, viņi arī коты вот mācās. такие. Нет, они учатся. Un arī es mācos caur kaķi. И я через кота тоже учусь. Ja. Ja viņam citreiz aiziet ciet, tad man vairs neaiziet ciet. Tāpēc, ka es Если esmu его iemācījies, ka nav перекрывает, vērts то dusmoties. я учусь, что ну нет смысла сердиться на него. Es saku, nē, mies, nē, tu Нет, nevaldīsi. плоть, ты не будешь править. Tad, kad viņš grib iet laukā, es pieceļos, izlaižu viņu mierīgi. Если кот хочет выйти, я встаю и выпускаю его. Tā bieži vien brokastīs tā gadās. Tā ir. Viņam sākumā bija, ka viņš Так бывает. tu Раньше apsēdies, tu было ej так. brokastis no rīta pirms darba. tu ej. Утром No, перед forši. работой завтракаешь. Man brīnišķīgā kafija, man Прекрасная brīnišķīgās кофе, brokastītes, прекрасный atvērta завтрак, bībelīte. Es Открытая varēšu baudīt šo Библия. laiku. Сейчас я наслажусь этим временем.
Ok. Ну, A tu gribi хорошо. izbaudīt to laiku, bet А ты хочешь насладиться un tu временем, piecelies, tu но ielaidi viņus iekšā. ты впускаешь кота, Tu aiztaisi durvis ciet, закрываешь двери, jo pārējie visi guļ vēl. потому что Tu все negribi viņus остальные еще modināt. спят, их не надо будить. Tu domā, nu labi, И ты думаешь, aiztaisi ну durvis ciet, tu хорошо, atkal я apsēdies. закрыл дверь, сел, Viņš tur izdara, ko tur savu tur Он сделал, ūdeni что ему dzer. надо было, Starp citu, попил viņš ziniet, kā dzer водички. ūdeni. Знаете, как Es мой nezinu, kāpēc кот viņš tā dara. пьет Viņš воду? kustina vienmēr buņģu. Он сначала шевелит Viņam эту vajag, lai tas тарелку. ūdens sakustās, un tad Ему viņš... надо, чтобы вода Un tad viņš redz, зашевелилась, jo и tā viņš тогда он viņš visu laiku piet видит. dzert. А так он подходит Un tad viņš и padzerās. начинает пить. Citreiz viņam aizķerās nakts, viņš apgāž visu to Иногда, dodu. иногда он цепляет ногтем эту тарелку и все переворачивается. Labi, ka govis nelido. Jā. Хорошо, что коровы не летают. Un jā, tu apsēdies, domā, izdus И ты kārtībā. садишься, думаешь, все будет в порядке. viņš- А нет. Pēc 2 minūtes. Через 2 минуты. 2 минуты. Viņš sēž. Он сидит и мяу, Domā, мяу. ok. И ты думаешь, хорошо. Tu izlaidi viņu atkal. Выпускаешь кота, Un ir citreiz закрываешь bijis, ka viņš двери. pat... Да kas tas ir? И думаешь, да что ж такое? Ему опять надо зайти в туалет. В туалет. Un atkal viss tas pats stāsts ir. Jā, И tāpēc опять citreiz, bet рассказ citreiz ir ok, повторяется, citreiz но nav ok. иногда Tā всё kā ar хорошо. dzīvniekiem ir interesanti. С животными Un gan jau, ka интересно. mēs visur mācāmies. Mēs Мы visur во всём mācāmies. учимся. Мы всегда Vienmēr учимся. mācāmies. Mūsu dzīve māca Наша visur. жизнь учит нас везде. Amen. Visur Dievs vēlas mācīt mūs. Везде Бог хочет учить нас. Visur viņš vienmēr ir pie tevis. И он всегда с Vienmēr viņš тобой, vēlas būt pie tevis. всегда хочет быть с тобой. Vienmēr viņš vēlas dalīties Он ar всегда savu хочет gudrību. делиться с тобой своей мудростью. Amen. Ko es paliku, ko es te pēdējo teicu? Где я остановился? Что я последнее говорил? Neko es neteicu. Ничего я не говорил. Bet kaut ko es teicu. Labi, Но ok. что-то было. Kaķis visu paņēma uzmanību uz sevi. Кот взял все внимание на себя. Cik ir pulkstenis? Kas bija? Jā, par dzīvības garu likumu es iesāku runāt. Да, мы Jā, tas начали ir- говорить о Tā духе, nav maza tēma. закон духа жизни, но это Bet не viņa ir маленькая fantastiska. тема. Es pat cik vairāk domāju par И чем viņu. больше я думаю о ней, Es domāju, ziniet, и знаете, viņš eksistē. он существует. Dzīvības gara likums. Закон духа жизни. Un dzīvības gara likums И закон Jēzu духа жизни Kristu во Христе Иисусе mūs ir atbrīvojis. освободил нас. Dzirdiet, atbrīvojis Слышите, освободил no nāves un grēka от likuma. закона греха и смерти. Un tad, kad es domāju par šīm lietām, И es когда я domāju, думал об этих вещах, nāves un grēka likums. Tas ir tas, ko Bībele закон saka. греха и Grēka alga ir смерти. nāve. Что Библия говорит? Что награда за грех, возмездие за грех – это смерть. Ja? Un tas ir tās lietas, ko mēs nopelnām. И это то, что мы Šis заслуживаем. grēka un nāves likums, ka grēka Закон греха и rezultātā, смерти, что в nepaklausības результате rezultātā греха, pasaulē в результате ienāca непослушания nāve. Un līdz ar в to мир visu вошла cilvēku dzīvēs ienākusi nāve. И в жизнь всех людей Nāve пришла смерть, valda. и она правит. Nāve valdīja līdz Kristum. Смерть правила до Христа. Bet Bībele saka, ka tieši Bībele tāpatās, что kā именно nāve так, valdīja, Как tieši правила tagad, tieši смерть, tāpatās, так же žēlastība valda благодать царствует caur taisnību через праведность. un piedošanu. Jūs И zināt, прощение. žēlastība tas nav nekas švaks. И благодать – это не что-то слабенькое. Tas nav nekas kaut kas maziņš, kaut Это kas не tāds. что-то маленькое. Žēlastība ir valdniece. Благодать царствует. Jēzus Kristus dotā žēlastība, tā ir Данная valdniece, благодать kas Иисусом valda Христом šodien pār царствует nāvi. сегодня над смертью. Halleluja! Kas valda par tumsu, valda par Властвует ļaunumu. nād. Halleluja! Amen! Žēlastība. Ja, žēlastība valda. Okay. Благодать царствует. Amen. Un šis dzīvības gara likums Jēzu Kristu. И этот закон Духа жизни во Христе, Tas ir ticības likums. Viņš ir это atbrīvojis закон mūs веры, Он освободил нас no nāves un grēka likuma. от закона греха и Un es смерти. domāju, nāves un grēka likums. И я думал, закон греха и Tās смерти ir lietas, ko mēs, Это kas, те kas вещи, ienāk mūsu dzīvēs, kas ir которые fiziskajā вошли в sfērā, ka mēs нашу varam жизнь, lūkoties uz savu и мы dzīvi un можем в teikt, физической сфере смотреть на свою жизнь и говорить, kā Pēters teica, как Петр говорил,
Mēs visu nakti esam zvejojuši. Мы всю ночь Un mēs рыбачили. saprotam, ka И мы fiziskajā pasaulē понимаем, ir что в limiti. Fiziskajā физическом pasaulē notiek мире šīs lietas. это Amen. лимит. Bet Это происходит в dzīvības un gāra физическом likums мире. Jēzu Kristu Но man закон atbrīvo no šīm fiziskajām, reālajām Духа lietām, жизни kas šeit освобождает eksistē, меня šeit от этих šajā dzīvē, реальных вещей, šeit которые virs zemes, существуют kas eksistē здесь, на tagad. земле, сейчас. Amen. Varbūt tu dzīvo savu dzīvi, tu Может saki, быть, ты живешь свою жизнь, nu, teiksim, ok, termins. например, термин Nevis profesionālā trauma, bet kā tas ir, kad cilvēks Как это? arod slimību? это профессиональное заболевание. Arod slimība. Профессиональное заболевание. Viņi vienkārši eksistē. Это просто существует. Tas ir tas, ko tu esi nopelnījis savas dzīves Это laikā. то, что ты заработал в течение своей жизни. All inclusive. Все включено. Viss iekļauts. Все Tas ir включено. nāves un grēka likums. Tas ir Это закон iekļauts tajā греха и komplektiņā, kas смерти. И nāk это līdz visam šim включено в lietām. этот комплект, что идет с этим. Viss dzien tev, viss mūžs tev trenkā. Nu, Всю жизнь тебя tu esi, un tad вели, arod slimība. и потом ты еще и получил профессиональное заболевание. Un tu vari pieņemt šīs arodas, tu И vari ты pateikt, jā, можешь tā принять eksistē, это manā viņa заболевание. eksistē. Да, Jā, это существует. varbūt viņa eksistē, Да, varbūt viņa ir может быть, reāla. это есть, и это реально. Bet dzīvības un gara likums Jēzu Но Kristu закон Духа жизни в Иисусе Христе tevi ir atbrīvojis no šīm lietām. освободил тебя от этих вещей. Es saprotu, viegli runāt, Я понимаю, bet ar легко sirdi говорить, noticēt šīm но lietām. поверить в Izlaist сердце в caur sirdi, это, пропустить это через Изласть сердце, caur ticību, пропустить это через веру ieraudzīt to и garā. увидеть это в духе. Ko Kristus ir izdarījis. Что Христос сделал? Kā viņš ir uzvarējis sātanu. Как Он победил дьявола? Kā viņš pie krusta Golgātā Как ir Он на izrādījis кресте visas Голгофе varas, kas turēja разрушил mūsu все verdzību. власти, которые держали нас в рабстве. Atcerieties Jēzus vārdu, kad Помните слова kad viņš teica, Иисуса, когда Он сказал: vai tad šo Ābrahama meitu, ko sātans разве ir turējis эту дочь verdzībā, Авраама, cik который gadus? дьявол держал в рабстве, сколько лет? Vai tad viņa nebija jāpalaiž brīvībā? Разве не надо было ее освободить? Un ziniet, И знаете, dabīgi viņai bija jāpaliek visā šajā. естественно, естественным образом ей надо было остаться во всем этом. Bet bija viens, Но был один, kurš paņēma кто взял viņas ciešanas ее uz страдания sevi. на себя. Bija viens, Был kas один, atbrīvoja viņas. кто освободил ее. Tas ir Jēzus И это Kristus. Иисус Un Христос. caur viņu И nopelnu. через его Tāpēc, ka заслугу, Jēzus jau tad потому bija что paņēmis. Иисус тогда уже взял, Viņš jau darīja šīs lietas. Он уже Viņš это jau делал, bija šis jērs. он уже был этим агнцем. Jā, viņš nebija nomiris pie krusta Да, он еще не Golgātā, умер на bet Голгофе, viņš jau nesa но to. он уже это нес. Tāpēc viņš varēja atbrīvot visus. Поэтому он мог ее освободить. Es tevi atbrīvoju. Я освобождаю Vai тебя. tad tev nebija jāatbrīvo? Разве не надо было ее освободить? Tev bija jāatbrīvo. Es brīva Будь no свободна sātana važām. Es brīvu no от sātana оков verdzības. дьявола, от рабства Halleluja. дьявола. Viņš atbrīvoja И viņus. он освободил ее. Dabīgi. Естественно. Varbūt viņai vajadzēja būt. Mācekļi prasīja, kungs, И ученики kas ir vainīgs? спрашивали: Viņi Иисус, vecāki. а кто виноват? Vai viņš pats Их ir vainīgs, родители ka viņam или tā ir он noticis сам viņa виноват, dzīvē? что вот так Citiem vārdiem произошло sakot, в его жизни? Nu jā, И nu кажется, normāli tas ну да, это normāli, ka tev tā нормально. notiek. Это нормально, что с тобой вот так произошло. Tāpēc, ka tu dari to, Потому что to. ты делаешь это, Mēs это cilvēki и bieži vien tā это. И domājam. мы люди часто Notiek kaut так kāds nelaimes думаем. gadījums, tad mēs prasām, Происходит kāpēc tā несчастье notika? какое-то, и думаешь, а почему так Nu, произошло? tāpēc, ka viņš tur to un to. потому что nu он tad ir это, skaidrs, tad, ну protams, тогда jā, jā, jā. ясно, Tad ну ir тогда skaidrs, kāpēc tā конечно, notika. тогда Citiem понятно, vārdiem sakot, почему так mums jau tā произошло. nenotiks, tāpēc, ka mēs tā nedarām. И кажется, с нами такое не произойдет, Vai потому ne? что мы так не делаем. Vai ne? Un tā mēs ir. domājam, ka viss, jā, šeit pasaulē ir, Здесь, ir в мире, nu, ka всё, teikt, mija, nu, kad Как mija darbība, jā. сказать, оно все связано, Ir sekas visām tām lietām. и у всего есть последствия. Alkoholismam ir sekas. У алкоголизма есть последствия. Nu, kā minimums sarkans deguns. Как минимум красный нос, Kā minimums. как минимум. Un zila. И потом синий нос. Paprāvačkā. У любителя красного. Profesionāli. Профессионал можно синим. Mums kādreiz ciematā У bija нас viens vīrietis. когда-то
Был мужчина один, Viņam bija iesauka и у него была кличка Tomāts. Помидор. Tomāts, jā. Помidor. Un viņam bija ļoti liels У deguns. него был очень большой нос, Liels, tāpēc arī bija tomāts. поэтому и был Nu, помидор. taču nē, es Но это negribu. нет же. Направдывается. Jā, tomāts. Помидор. Un viņš arī no alkohola mīlēja dzert. И он jā, любил un, алкоголь. Viņam ļoti sarkans bija. И очень красный. Precīzi ritīgs pagaņāla bija. Ну, просто кличка у него была. Sarkans, liels. Большой нос. Nu, ot, tas tāds viens И no tiem krasный. mantojumiem. Ja? Un tās lietas Вот notiek reāli. наследие. И это происходит Bet реально. dzīvības un gara likums, brāļi un Но māsas, закон духа и жизни. ja mēs domājam par dzīvības un gara Если мы likumu, думаем о законе Духа и жизни, kā viņš mūs ir atbrīvojis? как Он Kā освободил Jēzus нас, atbrīvoja? как Tas ir Иисус šis освободил likums, нас, tas это ir этот šīs закон, lietas, tā ir это šī эти dzīvība, вещи, и un эта viņa atbrīvo mūs жизнь, no которая lietām, kuras освобождает liekas viņam нас dabiski ir от jābūt mūsu того, dzīvē. которые Bet должны nē, вроде бы естественно быть, но нет. kurš pateiks to nē? Кто скажет это? Нет. Tu pats teiksi to. Ты сам. Tu pats teiksi tās Ты lietas. сам это скажешь. Tu teiksi šīs lietas. Ты будешь говорить эти Bībele вещи. saka, И stājieties Библия pretī говорит, vēlnam. противостойте дьяволу. Padodieties Dievam. Покоритесь Stājieties Богу и pretī противостойте vēlnam, un viņš bēgs дьяволу, и no он jums. убежит от вас. Stājieties pretī viņam. Противостойте ему. Kas ir šī stāšanās pretī? А что Tās это, ir tās это idejas, domas, kas dzīvo противостояние? Это mūsos, есть эти идеи, ideju līmenī. мысли, Domas, на ko mēs esam уровне pieņēmuši, domas, par ko mēs идей, runājam, мысли, domas, которые kas мы iet pretī приняли, о которых мы Dievvvārdam, vārdi, думаем, kas iet pretī Dievvvārdam. Слова, Amen. которые идут Tās ir против lietas. Слова Божьего. Es Эти saprotu, ka вещи. viņš bieži vien ir nērti tev runāt Dievvvārdu. Nu, Я понимаю, что иногда pat тебе vidē. Nu, tad невыгодно aiziet tur, kur говорить neviens tev Слово netraucē. Божие, Amen. неудобно Kad tu esi говорить в lūkšanā, какой-то tad runā среде, vārdu, где ты runā šos находишься. Ну vārdus. тогда отойди и говори эти слова. Halleluja, amen. Amen. Bet jā, tu esi tajā. Tu esi tas, kas uzstājas sev. Но Okay. ты тот, кто себя укрепляет и поднимает. Rosols labs līdz šim brīdim, jā? Так, ну как, Расул, до Klausieties. этого все в порядке? И послушайте. Es biju domājis tādu prikolīgu tēmu vienkārši. Я думала, такая viena no lietām, ko es прикольная gribēju тема. pateikt, Одно labi, из to того, что я varbūt es хотела ātri izskatīšu, говорить, я, может быть, быстро это просмотрю, un tad mēs varbūt и beigsim тогда arī мы šajā vakarā. закончим сегодня. Divas rakstvietas. Два местописания. Lūkas evaņģēlijā 11:23 Лука un 11:23 Marka evaņģēlijā 9:40. и Марка 9:14. Un viena rakstvieta saka tā, И одно местописание говорит так. kas nav ar mani, tas ir pret mani. Кто не со мной, тот против меня. Un 40. teikts tā, И в 40 сказано так. jo kas nav pret mums, tas ir ar mums. Кто не против нас, jā, kā jums, kā krieviski ir. Марка, я? Jā, Марка, 9:40. Марка 9:40. И тут написано, ибо кто не против нас, тот за нас. Es domāju, И я думал, te var uztaisīt vēl tādu, ziniet, tā kā тут еще можно сделать так. visus tos uzrakstīt par mums, pret mums, par mums un viss šitās te За lietas. нас, против нас, Un против jāsaka, нас, за нас. Jēzus saka tā, viņš saka, Иисус сказал так. kas, labi, pret mums, viņš saka, kas nav pret mani, Кто не против меня, tas ir par mani. тот за меня. Bet, kas ir pret mani, Но кто против меня, tas nav kas nav ar mani, tas ir Но pret кто mani. не Un со tev liekas, мной, тот против меня. И Kad tev тебе izlaiž šitās divas кажется, rakstītas, ты vienkārši когда tev- читаешь эти два местописания, ты думаешь, ar mani, pret mani, Со мной ar против mani, меня, ar mani, против pret mani, меня, со pret мной, mums, ar mums, pret с mums. нами, un šīs te lietas. против нас. Un ziniet, es, kad domāju, man atskanēja Но iekšā когда vārdi, ka я думала šīs об abas этом, rakstvietas, ja tu viņus vienkārši то tā izmet, vienkārši izvelc no если konteksta, ты izmet tā vienkārši возьмешь cilvēkiem, tev ir, эти два местописания, просто выкинешь их, так бросишь в par ko толпу, vispār te tiek runāts? То Ar кажется, о manīm, чем pret тут вообще manīm, говорится? nav pret manīm, ar Со мной против mani, ar pret, nav manīm, ar mani, ar со pret мной mani. или против Bet, меня. ziniet, šīs Но abas знаете, rakstvietas эти два paskaidro местописания paskaidro объясняют vienīgi konteksts.
Их объясняет только контекст. Vai ne? Tu nevari šo raksturvietu paņemt uz sevi. Ты не можешь это Jā, tu vari местописание взять mācīties на no šīs себя. Да, raksturvietas, ты bet можешь tu nevari учиться vienkārši от этого pateikt. местописания, но ты не можешь просто сказать, Vienkārši tā, kas nav ar mani, tas pret mani. что кто против меня, тот не со мной. Kāds jau saka, tu esi ar mani? И кто-то у тебя спросит, ты со мной? Ko tas nozīmē? А что это значит? Ko tas nozīmē? А что это Tu esi ar mani? значит? Ты со мной? Vai ne? Tā ir plaša tēma. Tu Это nevari очень paprasīt широкая cilvēkam, tu тема. esi Ты ar не mani vai pret можешь mani? у человека спросить, ты за меня или против Tas ir меня? pusauģi, var teikt, tu ies laukā, tu esi Это ar mani vai как- pret mani? Это как подростки могут так спросить. Tu esi ar mani vai pret mani? Ты со mной или против Ne, tas ir меня? liels jautājums, amen? Это большой Un te viņš вопрос. saka, И тут он говорит, a kas nav pret mani, tas ir ar mani. и кто не против меня, тот со mной. Tad es nav pret mani, tad tas ir ar tevi. Bet ja es nav Так, ar значит- tevi, tad es ir pret tevi. Tā подожди, bija baigi iedomā подожди. vispār, lai šitā tik tiešām. Надо Un redzēt, šīs lietas подумать paskaidro об этом. konteksts. Un Но abi здесь объясняет abi всё šie контекст. notikumi, par ko ir augstāk И runāts, ja, оба этих случая, о viņi чем тут ir говорится, atšķirīgi. они отличаются. Šeit Lūkas evaņģēlijā tajā, kur Jēzus saka, kas nav ar Lūkie. mani, tas ir pret mani. Сказано, кто Kas nav ar mani, tas ir не со pret мной, mani. тот против Jā, меня. un šeit ir stāsts par И to, тут ka рассказ о том, farizēji Что фарисеи nostājās pret svētā gara kalpošanu. Viņi teica par стали Jēzu. Viņi против teica, служения Духа Tu izdzēn ļaunos Святого. И garus они ar сказали Belzebulu. Иисусу, что ты изгоняешь злых духов силой un Вельзевула. Jēzus teica, ar ko tad jūs bērniņus И izdzēnat? он sпросил, а чем же тогда ваши дети изгоняют его? Nu, jūs neesat tālu, lai zaimotu svēto garu. Ja? Что вы недалеки от того, чтобы хулить Духа Святого. Un viņš teica, un viņš И šo тогда raksturu он viņš сказал saka, kas это, nav ar mani, tas ir Что pret mani. кто Ja? Кто не со мной, тот не против со меня. мной, тот против меня. Ja? Un tā, šī raksturieta iet klāt pie šī notikuma. И это местописание подходит под этот Un случай. šī sakarā tu И в nekādā связи veidā с nevari šo этим raksturietu sev Ты не piedēvēt. можешь это местописание к себе обратить. Tāpēc, ka tu neesi pret svēto garu. Потому Tu что ты neesi не pret to, против ko Духа Jēzus Святого, dara. ты Amen? не против того, что Иисус делает. Vai ne? Ja? Un otrs stāsts, kas ir, А другая история, tur ir stāsts par to, mācekļi, tas ir Lūkasā, ja? Nē, kāds Lūkas, Marks. Ja? Un tur mācekļi saka, viņi saka, и тут ученики говорят, Jēzu, Иисус, mēs te vienu redzēju, мы тут cilvēciņu, видели одного человечка, viņš izdzen ļaunos gars tavā vārdā. он изгоняет злых духов Tātad во ir имя Твое. rezultāti. Ir rezultāti, jā. Есть Bet, результаты, bet viņš neturās pie mums. но он не ходит с нами. Viņš neturās mūsu grupiņā. Он не ходит с нашей группой. Nu, un ko mēs, Jēzu, mēs kā labāk, И Jēzu, Иисус, мы как лучше хотели, mēs viņam aizliedz vienkārši. мы ему Tad, просто запретили. ja tu vēl vienreiz Если ты еще раз mūsu Jēzus vārdu, ja tu lietos, jā, используешь имя нашего Иисуса, nedari to, не saprati. делай так, Tu понял? nedarīsi to. Ты не будешь Vai так ne? делать. Aizliedz viņiem. И запретили ему. Un Jēzus teica, И тогда Иисус сказал, wow. Viņš teica, nu, ko jūs darat, ну puiši? что ж вы делаете, Ko ребята? jūs darat, puiši? Viņš Что вы, ka- ребята, ka делаете? nav neviens tāds cilvēks, kas izdzeļ ļaunos gārus manā vārdā un Что нет uzreiz человека, который прогоняет злого духа tad viņš моим nostāsies именем, pret mani. Viņš teica, что tā он tas будет nebūs. против меня. Это так не происходит. Tas nozīmē, ka tas cilvēks ir pieņēmis patiesību. Это значит, что pieņēmis этот to, ko человек Kristus ir принял darījis. Un истину, принял то, viņš что parāda Иисус rezultātus делает, visā и tajā, ko Он viņš dara. показывает результат в том, что Он делает. Tāpēc Jēzus saka, И поэтому Иисус сказал, ja viņš nav pret mani, если Он не против меня, tad viņš ir ar mani. значит, Он за меня. Amen. Viņš neturās varbūt kopā. Un tur redz, может tās быть, не laksvietas ir kā ходит kaut с kas нами. pret mani, ar mani, pret mani, ar И ты mani. понимаешь, Bet viņiem видишь, что konteksts paskaidro šīs Против меня, raksturietas. со мной, но читай контекст. Amen. Konteksts izskaidro šīs tā lietas. Konteksts Un konteksts объясняет noliek всё tev, это. vai nu tu atrodies tajā И situācijā, vai контекст neatrodies. покажет тебе, ты находишься в этой ситуации Amen. или Un нет. bieži vien daudz Bībelē konteksts И paskaidro часто šīs lietas. В Библии контекст объясняет вещи. Контекст скайдро Контекст lietas. объясняет вещи.
Konteksts. Tad, kad tu lasi Контекст. Bībeli, Когда ты читаешь Библию, konteksts skaidro lietas. контекст объясняет все. Konteksts noliek tev, vai tas piemērojās Контекст tev, vai tas показывает, nepiemērojās tev, vai это tas tev pieder šī подходит rakstiet, vai тебе или nepieder. нет, принадлежит тебе это или нет. Vai ne? Ka mums bija, pieņemsim, Как у нас situācija, была, например, kad ситуация. tev var nolikt situācijā, Тебя kad, могут поставить в такую ситуацию, kad Jēzus ir pie krusta Golgātā, что Иисус на кресте Голгофы, un viņam pa vienu loku viens и у него roka viens с одной noziedznieks, стороны один un преступник, pa otru roku и otrs с другой noziedznieks. стороны другой Un tev var преступник. uzdot И jautājumu, тебе могут задать вопрос, kurš noziedznieks tu esi? ну кто ты из этих Vai tu преступников? izvēlēs tagad, Выбери, kurš no viņiem tu esi? кто из них ты? Vai tas, kas atstum Тот, Jēzu, кто vai tas, kas отвергает pieņem Иисуса, или Jēzu? тот, кто принимает Иисуса? Un tev var šādi jautājumi uzdot, un tu И domā, тебе задают такой вопрос, и ты думаешь, ja tu tā, nu vienkārši tā kā Viktorīnas jautājumu если uzstāv, tu это domā, как nu, laikam es tad викторина, būšu, ну, tas, kurš наверное, pieņem тогда Jēzu, я jā. буду тем, кто принял Иисуса. Bet tu neesi Viktorīnā, Но ты не на викторине, un tu neesi pie krusta, и ты не на кресте, un tu neesi noziedznieks. и ты не преступник, Tu esi viņa bērns. ты его дитя. Viss tas jau ir noticis ar Все tevi. это уже произошло с тобой. Viss tas jau ir noticis ar Это tevi. все уже произошло Tu с esi тобой. nomiris un augšām cēlies. Ты умер и воскрес. Nu, ne garīgi, es domāju. Я имею в виду духовно. Garā tu esi augšām В cēlies. духе ты уже Bībele воскрес. saka, kristībā mēs esam И в aprakti un Библии augšām сказано, что cēlušies. мы погреблены и воскрешены. Jā. Garā mēs esam augšām В celti. духе мы уже Un tas ir noticis tad, воскрешены. kad tu pieņem И Jēzu par это savu произошло, glābēju. когда ты принял Иисуса Un tu neesi Господа, noziedznieks. и ты больше не Tu esi viņa преступник. bērns. Ты его дитя. Amen. Bībele saka, И Библия говорит, mēs saucamies par Dieva bērniem. мы называемся детьми vēl ir Божьими, lieta, ka mēs но tādi еще arī одна esam, вещь, Bībele что мы являемся детьми Божьими. Mēs esam tieši tādi. Мы Ne tikai являемся именно saucamies, такими, bet не arī только esam Dieva называемся, bērni. но мы и есть Un Dievs дети lūkojas Божьи. mums kā uz saviem И Бог смотрит Милотая. на нас, как на своих возлюбленных bērniem. детей. Amen. Аминь. Halleluja. Amen. Аминь. Es beigšu. Я закончу. Es solīju, Я un mēs обещал, beidzam. и я закончил. Halleluja. Slavu Dievam. Слава Богу. Man liekas, ka viss kaut kas ir sarunāts. Мне кажется, много наговорено. Ziniet, kāpēc es to vaļā? Знаете. Citreiz ir tā. Иногда бывает так. Viss ir kārtībā. Все в порядке. Citreiz tā ir. Иногда бывает так. Es šeit skatos to ko Я es sludinu. иногда смотрю, что я проповедую. Un klausoties vienkārši. Es taču pats И to esmu просто sludinājis. слушая, я понимаю, что это же я говорил. Bet, ziniet, ja jūs man tagad paprasītu, Но если бы вы меня kopsumā visu, ko es, спросили, man ir jāsaspringst un jādomā par to, ko es esmu во sludinājis, par всей to, ko сумме, es если бы esmu вы спросили, о чем par я говорил, то мне надо напрячься и подумать, о чем я Tāpēc, ka говорил. viss tas ir vienkārši kaut kā tecējis ārā. Потому что это просто вытекает. Viss tā, un ir. Halleluja, paldies Tev, debes Tēvs. Аллилуйя, слава Богу. Спасибо тебе, Отец Небесный, Иисус. Paldies, Kungs. Спасибо, Господь. Un es klausoties, И слушая, man tas aizrauja reāli. Es меня domāju, это klausos, захватывает. es tā, Я как-то ritīgi tā слушал, kā iesēžos iekšā tā. я сел, Es taču sev klausos, kas и tas я ir. так подумал, о, я же себя Un слушаю. citreiz aizrauja, ziniet, А иногда interesanti тебя это tā. захватывает, это интересно. Paskaties sev citreiz, kad tu Посмотри paklausies себя sev, иногда, ko tu послушай sludini. иногда себя, что Interesanti ты ir. говоришь. Tu klausies tā kā citu sludinātāju, И man. ты Tu слушаешь klausies себя как vienkārši. какого-то проповедника другого. Oh, wow, halleluja. И ты думаешь, о, аллилуйя, Oh, interesanti. о, интересно, Man patīk. Un о, мне nравится. tev liekas, varbūt nav baigās kaut kādas, bet viņš tev kaut kā aizdedzina tās Но lietas. тебя tavā это iekšienē. зажигает Kaut kā каким-то образом. fantastiski. Tas ir beautiful. Это прекрасно. Ok, slavu Dievam. Слава Богу. Halleluja. Debes Tēvs ir brīnišķīgs. Отец Небесный чудесный. Dievs ir pats jaukākais, Бог pats самый brīnišķīgākais прекрасный и чудесный personāžs, kāds ir atklājies персонаж, tavā dzīvē. который открылся тебе в твоей жизни. Viņš ir cienīgs saņemt И он slavu un достоин godu. принять всю честь и славу. Viņš ir cienīgs Он saņemt slavu un достоин godu. принять всю честь и славу. Viņš ir pats brīnišķīgākais. Он самый Viņš ir чудесный, pats jaukākais, самый прекрасный, un tāds viņš vienmēr būs. и он всегда таким будет. Halleluja. Un es lūdzu par И я молился
О, Man bija domas iekšienā, es nezinu, es у меня lūdzu была par, мысль такая, man ir tāda lūkšana у меня iekšā. молитва была внутри. Un lūgt par katru, lai mēs varētu lūgt par to, Чтобы мы могли Lai- молиться за то, Dievs, nu ne tādā veidā, kad, не таким образом, lai mēs ikdienas dzīvē чтобы мы в каждодневной своей жизни varētu degt par viņu. могли бы гореть за Него. Amen. Lai tas nenociest, Чтобы это не lai tas ir затухало, aktīvs, чтобы это было активным, lai tas ir pilns mīlestības. чтобы это было полно любви. Amen. Kad es domāju par И bauslību, когда я думаю о законе, bauslības piepildījums ir mīlestība. а, Bauslības исполнение закона – это любовь. piepildījums ir mīlestība. Vai ne? Interesanti. Un es domāju, mēs bieži vien domājam par bauslību, часто ka bauslība думаем ir man kaut kas jādara, о man kaut законе, kas что jāpild, нам man ir надо jāizdara что-то делать, tas, man надо ir что-то jāpild исполнить, šis, надо un ja es nedarīšu исполнить to, это, tad и если я не lāsts буду par mani делать vēl, это, tad то viss šīs проклятие lietas, un tā надо мной, tāda, и tā. все вот эти Bet вещи. bauslība pat pa sev būtībā Сама по себе, в сущности, сам по себе закон, nav vērsta uz tevi, он не направлен на тебя, bet ir vērsta uz tavu tuvāko. а направлен на твоего ближнего, Lai tu mīlētu savu чтобы tuvāko. ты Lai любил tu своего attiektos pret ближнего, viņu чтобы ar ты cieņu, относился к mīlestību. нему с уважением и любовью. Prikiņ? Mēs domājam, ka А bauslība мы ir priekš думаем, mums, lai что mēs закон для uzvestos нас, kārtīgi. чтобы нам Un es вести ienīstu себя хорошо. visus, И я tāpēc, ka es gribu ненавижу uzvesties всех, kārtīgi. потому Es что gribu būt я labs. должен быть Un katrs, kas хорошим man и вести trāpēs себя būt хорошо. labam, А всем tas мне ir mans мешают быть ienaidnieks. хорошим. И Amen. вот они мои враги. Tāpēc, ka bauslība tas ir Потому что svarīgi. закон Vai ne? это Un tāda- важно. Un tā dzīvoja vecā derībā И cilvēki. так живет Viņi bija Ветхий gatavi nomētāt Завет. akmeņiem, iznīcināt ļaunu, visu Закидать iznīcināt. камнями, все уничтожить. Bet pat pa sev būtībā bauslība tas Но ir сам по себе закон mīlēt savu tuvāko, kas это sev pašu. не любить своего ближнего как самого Nedarīt себя, ļaunu viņam, не делать ему зла. vai ne? Piņķīgi. Интересно. Bauslības piepildījums mīlestība. Исполнение закона – это Un любовь. šodien mēs esam piepildīti ar viņu И mīlestību. сегодня Bībele мы saka. наполнены Его любовью. Mīlestība dzīvo mūsu sirdīs. Любовь живет в наших сердцах. Viņš ir izlējis savu mīlestību Он mūsu sirdīs. излил свою любовь в наши сердца. Prikiņ. Viņš ir ielējis savu mīlestību Он mūsu излил sirdīs. свою любовь в наши Un viņa ir сердца. dzīva un aktīva И un она reāla. жива и реальная, Katru dienu tavā dzīvē Каждый день Dieva mīlestība Божья ir любовь dzīva tevī. жива в тебе. Halleluja! Viņi ir darbot spējīgi, viņi nav Она veci iečīkstējusi. действует, она не Viņa ir какая-то dzīva, viņa ir заржавевшая. reāla. Viņa Она plūst живая tavā и dzīvē, viņa plūst реальная. caur tevi uz Она tavu ģimeni, течет через тебя на твою семью, uz darbiedriem. на коллег. Viņi saka, vai kāds brīnišķīgs cilvēks, И они говорят: ай, какой прекрасный человек. vai kāds labs cilvēks. Ой, какой хороший человек. Jēzus ir labs tevī. Иисус хорош в Jēzus ir тебе. labs tevī. Иисус хорош в тебе. Amen. Nu vairs nedzīvo es, bet manī Потому dzīvo что Kristus. уже живу не я, но живет во мне Христос. Un tu dzīvo И caur ты живешь ticību. по вере, Tu dzīvo ticībā, ka веря Viņš в ir то, mīlējis tevi, что Он ka Viņš возлюбил mīl тебя, tevi, что Он un ka любит tu тебя, esi viņējais, что ты un ka Его, Viņš ir tevī, и что un Он в Viņa себе, dzīvība и ir tevī, Его жизнь в un тебе, dzīves gara likums ir tevī, и закон un tu esi tas, kurš lej laukā šo жизни в тебе, dzīvību, и pār savu ты тот, dvēseli, pār кто savu ķermeni, изливает tu viņu эту lej жизнь ārā, над своим телом, tu viņu над lej своей ārā. жизнью, и ты это выливаешь из себя. Halleluja! Tu viņu lej ārā tur, lai viņš līst. Пусть это течет. Amen. Halleluja! Mēs bez jokiem tāds. Все, закончилось служение, и все такие. Jā. Halleluja! Lūksim par to, Будем lai tiešām молиться, viņa žēlastība, чтобы viņa Его dzīvība, благодать, lai tas Его жизнь, arvien vairāk un чтобы это vairāk больше и izpaustos больше mūsu dzīvēs, проявлялось в Amen. нас, Mūsu dvēseliskajā dzīvē, нашей mūsu miesā, душевной жизни, mūsu нашем ikdienas теле, dzīvēs. Kungs, нашей lai Tavu каждодневной godību, жизни. lai Tavu godību varētu Господь, пусть izpausties Твоя слава vairāk un vairāk mūsu проявляется fiziskajās больше и dzīvēs. больше в Amen. нашей физической